سلام علیکم آقای محمد. یک دو سه چهار پنج. سلام علیکم. یک دو سه چهار. Проверка звук. آواز هست؟ آواز اومده است. بهترین. سلام علیکم برادرو سلام تلگرام علیکم. داگی و سلام علیکم آقای محمد. برادرو Ака یوتیوب ovoz داگی. past اومده است در تلگرام. Так, سوزه баландтар агар некун телефон то браҷон, барое ки микрофон Камтар ҷо пасташ хеле аст. наздик қабдагим ва تلفن توقی بجو. бачаҳое ки дар телеграмин, Hamma kasa salom alaikum. бачаҳое ки дар телеграмин эфир дар ютуб бародаро што в курси бошем бо нагем ки яке нафаҳмида будем. На Hamma salam. хуб ябор. سلام علیکم آقای محمد. овозамон ҳамаш аҷоибот ҳама ҷудо. Хуб, салом алейкум. Гап мезанем, сарш мекунем. آقای محمد پلاگ درست دام گیری با فکرم. میگم پلاگ درست دام گیری. Я сара як камтар бумондем ба ихтиёри худаш беиста гуфтем. Баъд барое ки хеле асаби бачам ба ягон каса ягон эфир пефир да ягон видео пидео да ба вазмини баъд беғалтада чӣ хеле. Хуб, салом алейкум бародаро ютуб будаги. Ака тема дар бораи чи аст? Бародаро телеграм будаги. ولی سرش دیدیم. темаи хидмонс ки брат. Чақчақҳои اول хидмонс. تیم سرش میده. чақчақҳои ریزوم بده хидмонс که ки. مرا. ай тема худаш мебурояд. Чақчақҳои хидмонс ки боша ёд кардагем хеле чақчақ. ман телеграм дар нигоҳ кардам, чанд рӯзе ки нестам, бачаҳо уже бетоқат шудастанд. гуфтам наган ки кидат кади ту мара кидат кади мега ку дига ман да занг назанам тари шава гуфтам яке. Латеш бугойлангун я. хуб, яъне ки эфирҳои ман ягон изначално ягон мақсаду чизи асосан хеле точничӣ надорам. просто мебуроям чақчақа мекунем ва тема баъд худаш всегда тема худаш дар ходу мебурояд. а барое ки ю названия ю картинка гуфта бошен и ҳамин фикри мае ки ман ҳамин хеле меҳисобам. мақсад ӯ ягон алоқамандӣ надорад ба худи эфир. моро ҳам ҳамун хеле меҳисобем ака. хеле дидем чизи ӯ чизи будагӣ ӯ як умр ҳам хеле мерава. агар количествашон зиёд шидам фоизашона зиёд мекунам, кам шид кам мекунам. не ки номи эфири ма زیادتر میدونی؟ номи эфири ма қати картинкаш ҳамия пажизни. Салому алейкум ака. валейкум ассалом бародар. надеюсь кам шавад. Ча ака кор хуб. шукрона аллоҳ шумо хуб тинҷ. Алҳамдулиллаҳ ака. Неша ку хат хабар бекорем ака. бекор куҷода? Россияда? А? Россияда бекор яъне ки чӣ хеле бекор нафаҳмидам. масалан кор кофтест? Не кор дорам худо башкир барои кор бекорем ака. барои кор бекорӣ. барои кор. بدای کورکور آگنی. хай кор бори хидмона медони ку ака шарта яке дан. фаҳмидам. хай мешавад бекориам хубе брат, ку кам кам будам мегирӣ. гуфтум ку ака ба худо ами кор мекунем ку қати данда асабу моро мешава. бале. иборати хидмонст ки нав шинохтам. ман мохи ака ма. фаҳмидам. медонам хай ака мега ку любой ма дар ами бисёр чизом да мегум ки агар Ака салом алейкум. данат ҳабе мешад накунем. я чанд та ошибкаҳо ман уже дига эфирро чӣ кардам. вақти данат мешавам ман гап зестам, данат ҳама намешнавам, дар ютуб мешнавам, ман баробари данат гап зестам. барои пауза кардам. раҳмат брат барои данати мондагит. барои кор гуфтем. барои кор ман гуфтагӣ будам ки ҳами вақте ки бифорат кор накунӣ, яъне ки дар кор азоб накашӣ, не ки бо кор кардан накора ки одам бояд кор кунад бо зиндагиша бо пеш бурдан накора. дар ҳаёт интихоб кунен кореро ки нағз мебинед. пас сути хел мешавад коре ки нағз бибинед агар ҳамро интихоб кунӣ, ҳамонро дар ҳаёт монетизировать карда бутонӣ, аз ҳамон то дар ход оварда бутонӣ, получается то пажизни кор намекунӣ.
шуғли дӯстдошта пеш мебарӣ. Барои ҳам хотир ин озинаи брат ҳам ёки ина кори мо ҳам мисоли корое ҳастае ки ман як видео дорум пага меброя худ медонӣ братуша 4 соат 12 минута як бор фикр кунед 4 соат 12 минут кадом одами ҳушҳор агар ба хотири чи сада худаш боша ягон кор дига боша 4 соат 12 минут видео мекунад ки ва аз съёмкаш айзда дароз мешава буда вақти монтаж ягон лишиша мебарӣ. Ман метавонам ки мисол ҳамро бигирам минимум агар 30 минутӣ кунам фикр кунед чанд та мешава. Агар 1 соатӣ кунам 4 та видео мешава. Я бор фикр кунед. Лекин не агар хелда агар бигирам ман видео количество видео бисёр мешава, количество реклама бисёр мезанам мешава, лекин ман ҳамро ҷамъ кардам дар як видео што барои чи? Барои ки вай па кайфи хидмат кори худам па кайфи хидмат. Дар худша ман нигоҳ мекунам. Дар худш мемонем рекламаша мемонем. Но я ҳафтаина контент мешава. Не ки бин ки ман ҳамун я ҳафтаина контент гирифтам ҳамаша гирифтам як видео кардага мешава оз меброя пага насиб боша меброя 4 соат 12 минута. Рекорди официально рекорди YouTube мезанем короче аз ҷиҳати крупно будани контент. Рекорд мешкане. Агар лангари мешид мурдарами хапаку реклама мезанад. Видео мекунад дар бораи чӣ видео кардеса ку ҳам бечорое ки проблемаи крокус буд короче ҳамҷа биромада мега хай ман намедонам чӣ бугуму хайм худо хортон куна намедонам чӣ бугум худо хай хетон куна намедонам чӣ буга действительно намедонам чӣ буга беғаза пас задан дига чӣ гап надорам. Брат, хит Симон Плесот представите ки дар ҳамун ҷое ки хида гуфти 4 соат видео ҳай дар ҷои ҳамун 4 соат видео ӯ дар 4 та гурӯҳ мешид мисол ҳар якташа дар ҳамун як рӯз ҳар якташа адена мефирид. Салом алейкум ака. Саломат бошӣ брат, бародар данаткардагиро ози саволша ҷавоб дем. Раҳмат барои данат ва гуфтесае ки хит кадесам ё ки хит кади гуфт ки мухлисот кам шесае брати ҷун мухлисои ма кам намешава. Мухлисои ма кам намешава брат, мухлисои ма ҳам ҷошта истодагие. Ягон минусу ма мухлисом надорам, баъд мухлисои ма медонӣ чӣ хеле? Мухлисои ма муҳим количество не муҳим качество ҳам конам хеле. Яъне ки ҳозир агар як чиз аҳамият дагӣ бошен шумо любой ҳар як блогер дар дуруни канали худаш мақсад зурай аудиторияи худаш қатӣ противникои мара бинед ки дар канали худшон видео комментариҳое ки ба фоидаи маҳай ҳамун комментариҳо 300 таи лайк дора. Дар канали ваё мисол мегирем примери оддӣ дар канали Рамзия комментари ҳастае ки ба фоидаи маҳай 300 та лайк дора 200 та лайк дора 100 чанд та лайк дора. Чӣ мефорота дига? Ман аз ҷиҳати мухлисо ягон грамм чӣ надорам. Ягон минус надорам ё ки ягон норозигӣ надорам. Всегда бошем брат, ма шумо да даст похӯред. Салом алейкум баъмат. Вале числоша намедонам ба номи Худо қасам нами як имейлой барои Сем Шарипов мо телеграм регистрация сакагиём. Як канал ай подписать сакаги тамом. Хайна чӣ мегӯ дига? Ин намеш худаш уже баса, ин намеш худаш як фахр барои ма ба Худо. Баъд тарафдорои худат ҷония нака. Падартарам алма чира гуфтесам вай реальни хеле ҳавои не ки мисол хай видеош тамошои суне вай реальни ин эҷа гап ҳай. Я бор тасаввур кунед да. Саломат бошӣ радной барои данат м и топ данат чӣ бало коми ҳазор ба фикрам партов. Саломат бошӣ радной не ки ягон савол павол набуд саволот натофтак мумкин ки ба ягон забони нависонда ки деҷа набуромад ҳамаш аломати савол буромад. Оз дар YouTube ҳам мебинем шаб ба фикрам набуромад дар YouTube дам. Ше аз Нью-Йорк саломат бошӣ брат барои суперчат. Ва нашоти чизи ҷонӣ гуфтан мухлисои ҷонӣ гуфта ки бародар гап да намеохӣ аслан роша намеяйда. И брата не ки ман намедонам чӣ гапе шид ки сообщение та нишон надода ҷои сообщение таломати савол буровард так что извини. Савол те браҷон. шумо агар кавақ муфоратон шумо любой нови касия ки бобоҷуна меёвен лангулия меёвен рамзияшам чуа ҳар сеҳо як касия шумо рёфта наметона ҳар сеҳо чӣ ко карда наметона
یک کسیک شما رو افتاده میتونه هر تست вай як гапе ки бози ман амира гуфтанӣ будам аёдам рой набу ба ёдам расондӣ ина чек пеку ҳама ҳаст неки асус наличка додагиаш саломат бошӣ брат От души, ага. чанд қадар одам қатима рафтесам ҳамора бинем ки ҳар як кадомшон ина чек пеку ҳама ҳаст неки асус наличка додагиаша ёфта як гап гуфтан мегиранд не ки бо болои ҳамда бинем ки бо мухлисои ман хеистодагиян фақат чӣ гуфтесиян бороин даказад феъли мара хима гирифтагиян мухлисои ман даже ки бороин даказад анаки дар бораи саволи ту ки ман ҳамон касяку ҳамура меёвам авво намеёванд гап дар бораи чия намеёванд не ва ё мекунанд касяк гап мезананд дар бораи касяк гӯё дар бораи касяк но ин туҳмате охи ин туҳмате ва туҳмат набояд боша барои ин хотире ки бой метӣ ҳадаф аз ман ҳадафи ман дар чия дар бораи ин қадар ҷангу разборе ки мекунанд ман мехоҳам ки ходи ҳамира тағйир битам яъне чӣ хел дар мутаассифона дар аудиторияи мо дар бисёр мардуми мо ҳам хел ҳастае ки вақте ки як кас разбор мешавад мисол мегирем дар ютуба мисол меорем ютубша барое ки мо дар бораи ютуб гап задастем дар ютуб як одам як проблема мекунад дар бораи ҳам проблемаи и одам гап мезана ё мисоли конкрет нишон меорем например мегирем мисол мегирем рамзия мана туҳмат карда ки якним брат, ну 6-7 слушает, кто там килят кардагия гуфтакам ма вақте ки ответ метӣ ответ чӣ маъно дорад бояд ки ҷавоб бидӣ дар ҳамон видео ма биромадам гапҳои ҳамон одама рад кардам якта полочка ба полочкам ва бояд ӯ ответ бита рад кардагии мара бо дар бораи ҳамун гап зана ки рад кардагита не рад нашид ина ма доказа дорам ки рад нашид бояд ҳамин хел боша и правилаи баҳсае баҳс ба худаш правила дорад ва ино чӣ кор мекунанд аки нигоҳ кунед вақте ки ин мебуроя мара туҳмат мекуна ман мебурам доказат мекунам меша ки туҳмат кардагита асос надора ин мехеза видео мекунам меяе ки ман мерам падарира мебурорам даиҷа то план дори ака ҳо и ма падарша мебурорам ира номаш палангай и муҳаммад ном надора ё ки дигаш ака шумо як бор бестем фикр кунед ман ҳамира ҳами дараҷаера мегум бирасонам ки ҳамин хели разборо дига шава ку барои мане дига одам дам разбор шава ҳама одам бихеза тамошобин бихеза бигага гӯш ки падараш дар сари ломи лахчадор вертолётот кунад ту падарша чӣ кор дорӣ ё ки номаш чия чӣ кор дорӣ ту туҳмат кардиш тура биромад факти абрад ниша гуфт ки нестай ту биро доказат кун ки ҳаст ҳамин темара гап зане ай тема набироен ана якумш ма ира мехоҳам ки ҷорӣ кунам и як тараф дуюм тараф вақте ки ман мехоҳам ира ҷорӣ кунам противникои ман бинам хиёл мекунанд ки значит ки может ки барои ивай минус боша ки ира хостестае ки ҳамаи системаро тағйир бита не наоборот ба минуси шумо бой метен яъне чӣ хел вақте ки ман шумо дар видео мекунам дар асоси туҳмати шумо ма гап мезанам шумо бояд доказат кунен абрад ниша но шумо доказат карда наметавонед абрад ниша ба ивазаш як туҳмати дига дар болош мекунен ки главни хап накунен ака бинед чӣ хел барои шумо минус мешава шумо ҳоло дар якумаш ҷавоб наёфтаен дар дуюмаш чӣ хел ҷавоб метавонед уже дута туҳмат шид а вақте ки ман мебарам дуюмша рад мекунам сеюм видео мекунем ба ҷое ки ида тара ҷавобша битен бояд хаб накунем ку ду тара ҷавоб надорем мехезен сеюм туҳмата мекунем фаҳмидестен ки то чанде шумо ракм шидан мегирен ну охир мақсад ки кус шидан мегирем бори вазим напиштонда баъда бига бзанем ма бахшиш бардор мақсад фаҳмидем ин минуси худи ҳаму мисол чӣ хел бугум да ман одаме ҳастам ки ман баҳс наметарсам просто вақте ки баҳса ба правила қонуну қоидааш намекунӣ вай никачествени мешава ни по кайф вай мисол ман видео кардесам ман тара доказат овардесам па полочка гапота мондесам рамзия ки ина ҷаш нола ака ман жда дорам ку ҳами гапои мара чӣ хел бита мекунӣ ту пад мебурой мегӯи номи паланга ва да ягон ҷои туғри намегира ки мебуроя мея ки вай охирон видео шуда биромада ман ҳатто ба забонам омода наметавонам бугум мея ки и фалону беҳмадону короче ҳар чизи мамнӯиву ҳар одамое ки качествои пасту ҳам хе чизора гуфтеста ман даже ба даҳанам оварданша чӣ намекунам наметавонам ҳама одам хе гапоро гуфтеста ҳар фикр мекунӣ и пад беланг боша ту оли ӯ қадар проблемое ки дар пеш кардагӣ ҷавобшон дода тонистагӣ нестӣ ту бо туҳмат кардаси ҷавоби иноша чӣ хел метӣ
акай Муҳаммад агар чи комментариёро хундаги бошӣ, мисол менависанд бисёриёш ки ана блогеро мега безор каде якдигари та мунковакӣ када, ана ба фикр мекунӣ ки амво ҳақ доранд барое ки безор шудаги ана яму хеле атлетое ки мисол ина ранги яму лангулишон мекунанд ку безор ай ҳамун хеле атлет шапак безор шудагианд барои ҳоли надидианд блогерера ки ранги худат атлет бале ози ма ин чотаро подключат нашда ози шумо саволо мумкин бута ма ҳами мақсади ма ҳамия ки включайся сука мақсади ма ҳамия ки ана ҳами чиза гум кунем 1 2 3 4 омада боз ин навушник мондага некам боди шумо салом алейкум акай Муҳаммад алейкум салом сӯзия ка хуби иншаллоҳ марам имконият боша марам як яда дақиқа бошам ки қайд кунам хоб раҷон қайд мекунем ози ман ҷои муҳим навушник малиш кардам зарияти вайш мурдак нигоҳ кунед ҷои муҳим шаҳами брати пешаки қайд карда ки ҷои хеле ҳам муҳими бадай гуфт ки бисёр одамо монда мешаванд ки мегӯянд ки блогерро безор кардем ба якдигаратона пас задану кунковаки дигараш рост меган лекин қайд кардан дар корае ки ҳамуно бояд нигоҳ кунанд ки вақте ки разбор мешавад кадом блогер качествене ҷавоб метиҳад кадом блогер именно пасзанӣ мекунад именно кунковакӣ мекунад ман дар ҳаминҷо гуфтагиам любой одаме ки мебурояд дар бораи ман гап мезанам ман гуфтагиам шумо ки як факти биёрем ки именно ҳамин гапҳои шумо агар нисбати ман боша ман покиза ҳама корма бас мекунам мерам яъне ки видеоҳои ман ки ягон ответ карда бошам ягон чӣ кардагӣ бошам ҳамаи по фактай дар ҳолати фактай и пасзанӣ намешава и кунковакӣ намешава кунковакӣ ва пасзанӣ чие пас задан яъне ки дар асл нест тай воздух мегӯй намудан мисол сафедати мегӯй сияҳаша барамис шудагие сафед метава ту уже пас задести вай на самом деле хеле нест саломат боши брат Насир бароданат вот пасзанӣ ё ки кунковакиш мисол кадом и чӣ намуд мафҳумай дар чи ки кор мегирӣ як одам уна хеле кард як одами хеле кард а дар ҳолати гуфтани ма по факту чизе ки ба зарари ҷомеа чизе ки ба зарари ма гуфтесиян чизе ки ба минуси ма гуфтагиян ки асос надора ма талаб кардесам бурон асосша бигин и чизи реальния и ҳам дар қонуни дунявӣ правилна ҳам дар қонуни динӣ ҳам дар одамгарӣ гап забраҷоне ки ҳозир ҳамҷо омад гуфт ки ман як чира мехоҳам қайд кунам навбати худтак брат гап занам ё пеш вақте ки лангари видео када буде прямои эфир кавуд марам дром будам гап зада будам ами оиди бародаре тошто гуфт намешавад ки ҳам кунковакира мақсад бас шава байни масъудан блогеро нидапанимани набошад ман ҳамин чиза ҳамунҷа гуфтам ки намешавад ки ҳама айда тараф опшум ки аю тараф акай Муҳаммад хаб куна ай тараф шумо ҳамира ҳам тақат ё ки пишти экран ҳаллаш кунед лангари гуфт ки мақсад мешава ин кора карданаш мақсад имкон дорад фикри во чӣ буд ки то што шумо хаб намекунен ва мақсад хаб намекунан ака хай худ тӯҳмат публик нашудагиай бояд ки бахшиш публик нашава инаи бародар қайдиш кард не бе публич нива охи озина агар фикр накунан ям сериалои турки ва кинои ҳиндӣ вори ан қадарозе кашид ки ози ҳамин таъдуд бой ҷобдрой иҷай гапай ки брат иҷай гапай ки ман ҳози ҳами контентома ӯ парядочит кардам дар давоми як ҳафта мисол 7 рӯзай ҳар рӯзшон ҳар контентҳои алоҳидаи химай рӯзи ино як ҳафтада як рӯз ма ҷудо кардагиам антидаҷол як намуд рубрика фаҳмидӣ ино ҳамон рӯз намеғалтанд анака анами антидаҷол рубрикада ма нитолкай барои иёай даҷол бисёрай мақсад любой моментҳои дига темое ҳаста ки мисол ягон системаи машине ки ягон чизо ҳамон рубрикаро ма мемонам дар ҳамон рубрика лекин то вақте ки ё ҳал накардем дар ҳамон рубрикаи антидаҷол ҳам ё то хӯрдан мегиранд дар як ҳафта як бор шутобе ки тамошобин ҳафта монда нашава ва чиам лекин ин ба хотири монда кардан надора яъне ки дар рубрикаи антидаҷол
چیزی پرفکتشون میاد. مثال میگیریم در انتیداجال آینده باید داشته باشه. اگر وقتی که ایوب ویدیو کرد، من ایوب ویدیو کردم و گفتم که من میدونم، یعنی که من در همینجا نمیو کشیدم که من میدونم که همین در همینجا دست داره لانگولی توسط ویدیو کردن پروسه تگ نبود. و شما بدروین در کانال خودی ایوب ببینین که ایوب خودش همین کار تصدیق کرد که لانگولی زنگش زده گفتایش که این همین آدم ما در کذا دارم خوی نه تو دستودا تری پری کاروچی توماتو زیادی کرده با اوضاع دیگه گام میزنه. ها گفته که دیگه آدم قایگاب میزنه و ایوب گفته که خب میره تحقیق میکنم. گفته سوم داده ایوب شتابی که اوضاع همو دیگه آدمی که گاب میزنه برورن اوضاع هم را برو وردن 3% گفته که میتونه که اوضاع هم باشه 3%. اگر روزی با اوضاع لانگولی مقایسه کنم باقیم 38% میبره. مثال میگیریم این نوزی مثال میگیریم ردنای ما ایرگا پاره چی گفتم مثال نوزی روبریک انتیداجال آینده این هم مسئله را میشه که مثلا ما خوبتر فهمونم که همین آدم چیکار کرده. یعنی که در روبریک های انتیداجال روبریک های میشه که نه که یگان برانگی با مثل او حق را داشتم گپی به اساس و به فایده نه، چیزی که به خلق فایده داره. یعنی که وقتی که یا آدم همین خطون همه ما خلق مسلمانیم هم میدونیم که وقتی که آدم میگه اشیب کشیدی گفتن در قرآن خیلی نیست. بله. اشیب کی با اشیب کی در جامعه داخل داره، در خودی شخصیش نه. اگر اشیب کی خودی شخصی باشه مثال میگیرم اگر لانگولی بالینجا کنش راب گردم ما دوای کار ندارم. اگر بالینجا کنش راب گردم واپس کار ندارم شه. لیکن آدم فروشی کرده است. تصور کنید آدم فروشی این بزیه. محمد جاب سوال ما که محمد بگو راد مجم اکر چنگم هنری تعریف of life همون چی شده که محکم شد نشد ویدیو موتیواسیونی میشه کدام کانال برای نفهمیدم. همون دیگه پرسنه داد نشده کدام کانالی گفتی محکم شید پیش نه برای چیزی گفت نفهمیدم. تو ویدیو موتیواسیونی برای بیزنس تو اختم بود تشکی از 3 سال پیش اسم چرا میگفتی چه کاری که دوست واقعی محمد که در یوتیوب اسم سپورت اسم ها کاروچی گوش کنید نشد دیگه کانالای برادر کانال چرا گفتی است کدامش گفت ما اوز گرد نجون گرنی پاست نفهمیدم. نو درباره دیگه کانال آپشن میتونم جواب بدم که من همه کانال رو یک کردم همش اسم شریف جو کردم و برادر ها تقسیم کردیم و در تلگرام کانال در من برادر موندگیم ادمینو که کوین باشه بر تلگرام کانال در چی پارتوین ما ذکر پلیونی کامنتاری در چی را موندگیم دانت هم موندگیم برای آوازی مرغ را زکاس کردن و تلگرام کانال در همین چی مونین ما در تلگرام کانال اپروس موندگیم انتخاب کردگیم نمودی کانتنت را در دوام هفته یا هفته خیلی البته که کم 7 روزه که روبریک های خیلی زیاده نو هم خیلی ما چی دو کردگیم هم جواب دارین کامنتاری توصیه و مسئولیت‌های خودتان بتین. برنامه‌هایی که سمی پاپولارنی برنامه‌هایی که ما بود روبریک‌های ما میدونم خیلی زیاده که روزی هفته نمیرسه. نه که سمی پاپولارنی‌هاش جدا میکنیم در دوام همه 7 روز جابجا میکنیم که هر روزی هفته هر نمود روبریک میبره. مثال یک روز انتیداجال، یک روز دیگهش کریمینالنی، یک روز دیگهش مثال یگان استراشنی، یک روز دیگهش یگان فکت و معماهای جولی مثال همه خیلی 7 روز هر نمود کانتنت میبره. ویدیوهای موتیواسیونی شبکه برای همه بزام تایی جنگ را از برای گوش کردن. ویدیو موتیواسیونی خیلی هم برنامه خوبه. ما برای عدل کانال داشتم. انا کانالم در اینجا کانال نکره. این اوزی خود یک کسی بدروین تلگرام ده همون را چکنیم این موتیواسیونی را بیا در روزش دیگه جو کنیم در روزی هفته در روزت جو کرده همین محمد در یوتیوب یک کس نویسه شریف امروز مسئله را حل میکنی. چی مسئله را نفهمیدم برات پراب نویسه چی گفتی برات تای تلگرام میگم که در روز ویدیو نمیشه وقت ساعت
слишком монда меша брат ба медони ку видеои ма хеле просто сардастаки ҳавои гап нестай ку ай ма качествено дрозан мисол бисёр меҳнат талаб мекунам акай моҳаммад як савол дига бадхида да бугу радна мақсад ки амин нема қадаре ки байнтон да ин хеле гап чап шид ки то што якдигара гуфтаем чи хоидена нафоида чӣ мехоҳӣ мақсад ки якдигара вошим ки хай амудо недопониманиши қабулай гап уважат кардан хай аму ҳарфи хей хоидена аму ҳарфи аввал шаи брат алиш кардане буд но ак прилични гап зада там дига ба мекои шухи мақсад мусобиқаи банд кашта ҳамаи ура ба банд кашта набуд серьёзно акай моҳаммад ман шухӣ мекунам мақсад ки якдигара вобшем ки ҳақорат кардани исуси хай фаҳмиди мақсад ман ҳами байнда ина чек пеку ҳама ҳаст нека асус наличка додагиаша тарафи ягон тарафи ӯ мешавад ман тарафи худ мақсад ман мобайндаям ҳами ягон бор хидагие ки хидат мақсад ҳаму рақамошда ё занг зада бошӣ гуфта бошӣ ки биё хай ҳами корроро накунем ҳами мақсад кори хуб нест просто савола як маям хеле сарам хеле вайрон кард рамзия ки намедонам кадом видеош буд сара вайрон кардам хеле пеш камера шитагӣ будам барнома карда истодам зангаш дадам телефонро нагирифт голос шумодам гуфтам ки вардор гуфт ки чӣ мекунӣ охӣ ман гуфтам ки гап мезанам вардор гуфт ки озӣ ман як ҷои созтар бурам гуфт ба худам менависам там гуфт худам занг мезанам гуфт чӣ мегуфт ман гуфтам ки мара занг зана мешавад рафти расиди мара хабар ти ман зангт мезанам барнома ма буд кардам монтаж кардам буровардам занг назад нанависон дига ай хеле ки биёе бас ки итари якумш ки хеле гап дама не мақсад чӣ буд ки мақсади ман ҳамин буд ки акай моҳаммад ҳамин кора мақсад маҳкамш кунем ҳам хеле гап будак байнтонда ягон маротиба ки ҳамин кора байни публикада биё накунем ҳамин кора ҳамин чиз будак ё набуд просто савол буда матра дига хеле ҷавоб метавонам брат ки як гап ҳай ман худам намехоҳам ҳамира каша шава брава имена ман худам яъне ки аз видео якум ман гуфтагиам ки шумо ман хитона душман кардан невигоднай биёем просто ба кала бигирем тинҷиш кунем брава ай хеле бигӯем ки агар кашокаш мекунем ман гуфтагиам ки хеле измататтон мекунам погзам хеле шаймонтон мекунам ай кори кардагитон гуфтагим шуно ман аввал и просто угроза набуд просто предупреждение буд ман худам гуфтагим ки биё мисол да видео хеле чине да видео ин ҳозирам мегум биброен ба кала бигирен чӣ коре кишида ки то ҳамин рӯза бахш пирсен бирен вагарна ман ҳуйтон наметавонам мем бирем муддатона мегирам сёмка мекунам гап мезанам значит иҷа такабрия ки то што не ман чиз иҷа такабри ай тарафи рамзияшонай ай тарафи мане барои чӣ хотир анака биё иҷа ай кадом тарафе мақсад такабрия ки не ман даватса наметунам имена ай тарафи рамзияшонай ай тарафи мане ба чӣ хотир анака нигоҳ ки брат мефаҳмонам та яъне ки дута позитсияй я одам мега ки немаз даватса намекунам ӯ одамша мега ки немаз даватса намекунам ба мегӯянд ки занш ҳар рӯз такаббурӣ кардасай не ки да иҷа брат дута позитсия ягона нестай да иҷа як кас нападающай 10 кас дига здаватса кардану чӣ кардасия не ки ҳамун здаватса карданшона наметонанд фаҳмидӣ наметонанд рӯшон намешавад ина ира мегӯянд такаббурӣ ки ҳамун чӣ хе бигӯм ҳамун мардонагишон ғайратшон намереса ки нем хеле бихезам бигӯяд ки хай ҳовохе мо ҳамин кора кардем хай нами шида кам хел кор нисбати ҳамун корҳои чун бахш пирсан ҳамира ба кала бигирам бираванд ҳамира ғайратшон намереса ина ира такаббурӣ мегӯянд дар ҳолати ма айма такаббурӣ нест ай чӣ хотир ай хотире ки ман аз ҳаққи худам дифоъ кардаистам нигоҳ кард ноиҷон навози ҳамин бодаме ки мара савол дод ин шӯхӣ нестай ки тировози ман намегӯм ки 200,000 одам бишноса агар 100 одам байни 100 одам да мисол ҳам курсот ҳам синфот хеш таборотон биброянд байни 100 одам да тира бигӯянд ки нами одам хоинай як дуюмаш бигӯянд ки 1.5 миллион кидат кардагӣ носир саломат бошӣ бародарат 1.5 миллион кидат кардагӣ гирифта ким ҷои дигар рафтагиай ҳамҷинсгарай фалону беҳмадон дигарай инем хеле ҷавоб метам ку мераянам одам аку немитахудад
فهمیدم اکا یکم ماما مقصد خوب درک میکنه من میفهم خودت تاکنه کی اما یک گپ کی اوز اگر وقتی که من خیلی من اگر نپرسم شون اگر ادنی جون من نپرسم odam چی میگه وقتی که من نپرسم شون خلق میخیدم یکی همین odam خب کرد رفت تینش دک دیگه گپ نزایسته значит کی چی гнагура значит که همین какой-то اساس داره همین گپایی که همون odamو против همین گفته است значит اساس داره که odam خب کرده істини пул рамзия лангули ё бахдоқаса бесавода фаҳмиди пилуси бесаводишун бо такаббуран чӣ ба қори ина нисбати ҳами эсем шарипов гапои нодураст я примери гапи лишни нест дигам акай чибаки ما فکر کنی که توش توزی ما طرفی او زده سم یا طرفی اکای محمد زده سما با گفته سم اکا کی من موبایل دایم من همین حکمم چون مقصد تماشابی فکری خدمت گفته سم کی این همی کارای نمی خلمه کدی موشم سوالات داریم قبول برات ما همین برای ویدیو شما بخدا قسم نول ویدیو اگر ما تماشا کرده سم میگه سو که در کازات یا کی دوگه کی لوگوی کور باید فقط دلیل قد در کازات قطی باشه به در کازات خیلی کنش نه در کازات میتونن نه پاس میتونن ها همین براتی که گپ زدم ما یا خیلی دارم ما آدمی چه بگم خیلی قبول میکردگیم یعنی که ما وقتی که چی میکنن کو چی میگن شب کریتیکاوات میکنن کو ما کریتیکا را میپذیرم هست آدمی که کریتیکا را نمیپذیره وقتی کریتیکاوات چی میکنن یا که اگون کورش روزی نمیشون قطیش سرازو آدم قبول نمیکنه ما قبول میکنم ما گپ میزنم تا آخره با اون شرطی که اگر همون آدم آخرونده که استینش فهمید با کشیده رفتن نگیره نوزی هم آدم برادر گپ زیسته که میسول نمیشه که همین حل کنیم ما تیارم برای که قایت گپ زنم هر دو مسئله کنیم که چه خیلی مهمه میتونیم حل کنیم لیکن پیش از گپ زدن مطرح میگم که تو بوی میتی برای اون خاطری که ایرا پوزیشنی که من رفتم همین خیلی بقدر این پدروگم نمیشه اینا مثال بیاریم باز هر دم سر میکنیم گپ زنی را مثال تو مثال میاری من مثال میارم تو جواب میدی من سوال میکنم اینا چک پیکو هم هست نک اساس نالیچکا دادگیشه سلام علیکم سلامت باشی برات برای دانات اکا کجا بینی قروز یک سرم کم کم برات پسیخواد میکنم را просто یوتیوب دانا بودم برای گفتم نبرم که اگر داخلی مومنت ببرم ایالا همه را شبیدان میگیرم بعد اکای محمد یا چیزی دیگر را بگم بعد همین چیز خود اهمیت دادگی که همین باین دوازی دان همین گروپ های خود در گروپ های او اینم خیلی دمای هسته که همین قد خود چاق میکنن ای فلانی خیلی ای اوی خیلی ای واقعی که لوگوی حقارت میکنه با گروپ های او دمیره و بطر حقارت میکنه همین چیز اهمیت دادگی ایتاری آدم هسته ایتاری آدم سپیشال ای آدمی بغرض نیست ایتاری آدمو ایتاری آدم سپیشال نه وایو مثال میبیارن میخوام خیلی چی میکنن سپیشال مثال میاد اهمیت دادگیم من مثال در تلگرام یا هی برات شیرنا تуда با پیج تуда сюда Иисуса чтобы ки ма доверие ма да будро мисол ё ки админиш мунум ё ки даличка ма будро ма қали чақчақ кунам Иисуса ягон гапи чи мара бигира брава да бута лекин ё слишком хоми бадан охи ё слишком хоми бадан барои чи хотир ки ин нигоҳ ки брат я чи мегум ма чтобы ки барои хита мегум ва акмам ка гуфтагимшон намефаҳманд мисол мегирем ҳастай строитель ҳастай рибак ҳастай космонавт ҳастай гонщик ҳар як кадоми ҳамин одамо по отдельности шахсияти худшон қати тарафи зурӣ доранд ҳар як кадом по отдельности лекин дар соҳаи худшон профессионаланд ки ура мезананд мисол мегирем строителам зурай шахсияти худаш қати рибакам зурай моҳигирӣ шахсияти худаш қати лекин строител агар ки дар моҳигирӣ қати моҳигир муқоиса кунам моҳигира бурд карда наметавонад барое ки вай аз профессияша а ино дар соҳаи мара мехоҳам бизананд ки профессияи май ма дар иҷа ранги моҳӣ дар дуруни обум дар соҳаи баҳс ма дар куни рамзияву рангурӣ чӯ мезанам дар ин соҳа а ӯо ҳамин соҳа қади мара мехоҳам биҷиқанд ҳамин яке мушкили дар чия
Амо ака. Салом алейкум ака. ё дар территорияи мо омадагиян. Дар территорияи мо омадагиян хиёл мекунанд ки мара мезананд. Ана гап да. Салом алейкум. Алейкум салом Радноҷон. Бачаҳо салом алейкум. Чӣ кардем? Соҳз кардем. Дака чӣ кардем? Соҳз кардем. Саломати хуб. Шукрона Алло браҷон, хӯ тинҷ Меша шукрона Алло. Ка чӣ пурсам медонам. Ма нашоти рамзия ё намепурсам. Дига масъала кати. Бугу брат. Акад ва худа донистам нашоти мақсад сум кор кардан ай интернет нашоти валберес сус мақсад видео кадан плану дай хели неста. хиёл мекунӣ ки дар чии мо доранд талабот ҳастай дар халқи мо хиёл мекунӣ? Ҳаста. Мақсад ихелики барое ки мисол дар мардумо чӣ хеле адам вақте ки мегӯянд ки мисол сум кор кардан аз интернет и як соҳа надорад. Любой коре ки пайваст мешавад қатъи хати интернетӣ ҳамин сум кор кардан аз интернет тавассути интернет мешавад. худи блогерӣ, худи инстаграмдор, тиктокдор, интернет магазиндор, мисол SM shop ҳамин дар дохили интернетае. ҳамино ҳамаш намуди соҳаҳои корӣ мешавад ки тавассути интернет мешавад. ин хе чиз бисёре қопча агар бигӯи видео кунам ҳар рӯз мекунӣ. лекин гап дар чӣ ки талабот якумаш ва дуюмаш ки чанд қадар ҳамун дар мардуми мо метавонад ки хуб ҷойгир шавад. як примери оддӣ нози одам мисол ман дар менависанд мегӯяд ки ман мехоҳам блогер шавам ака мисол совет битеё ки устодӣ кун ҳамин кора пеш барем. мегӯям канал дорем, мегӯяд ки о канал дорем, як чанд видео кардагим куя бинша ссилкаша мепартоя як видеои кали дигариро скачат карда партофта, як видео як блогер дигара скачат партофта, як 4-5 видеое ки ай ҳар блогер скачат карда партофта. мегӯям ку видеот мега инака просто чихе ман шуморо фаҳмода ман дар ин масъала хеле бад сразу сарам вайрон мешавад. слишком дури бада яхеле слишком дури бада бояд ман намедонам ягон хел махсус ман як нақша дорам дар ин бора ки конкретно ба даст ҳамин хел гирифта i0 мисол мегирем соҳае ки худам кор мекунам например блог ҳестам i0 гирифта ҳамин хел ба даст то охира бурда расондан i0 хелда мешава конкретно агар ҳамин соҳаро бикунӣ дорум хел нақша рӯзои наздик запусш мекунем. Якаш ҳамаям ака ҳамин то ҳамин пеши ҳамин вақте ки ба лангули часпиданда ҳамин ҳамаи видеота мақсад бе ягон мақсад бе ягон тамошо мекардам. ба худо як гап мегӯям ака қаҳртон накунед ҳамин вақте ки ҳамин масъалаи лангулӣ шуда ҳамин дигараш ҳам видеоро мебинам просто медонам барои лайку барои просмотрш як тамошош мекунам тайхи дигар мебурам. мақсад чӯғрии гаптон киш мақсад публичниш моро чӣ кадагиану неки акид ҳама видео пашти нашоти аваёй контентҳои соз нашуде шуда ака. не брат ҳамаи видеоам дар аваё нест. ту медонӣ ки дар ютуби ма чандта видео дар умум як чизае ки ҳамаи видео гуфтани хеле мо ози гуфтаистам ку ман ҳамин давоми ҳафтаро ҷудо кардагим ҳар як рӯзи ҳафта ҳар рубрикаҳо мебурояд ино дар як рӯзам фақат дар як рӯз антидаҷол ҳам рӯзда фақат мебурояд ҳама рӯзда несте. но дар назари одам просто мераса ки последнее время вақте ки бисёр гап мезанӣ амир акара як савол бутун як бор брат бугӯш кира мара ҳамин видеое ки ҳоз нашоти ҳамиё рафтаеста ака ту ба хита ягон чи нагирифтаести ягон хеле плюс нагирифтаести? ма ба хидма плюс гирифтаестадам ма дар тамашои додарнаша хайна ака плюс гирифтаестадам чем вақте ки пеш вақт видео мекарди хеле тамошош мекарди мақсад ба хита як чи мегирифти як чи мефаҳмиди акал бози мисол нақша икали разборо шудем мо ҳам телеграм медар омадем
یک کس میدرامد ای دیگه چی سوال میداد دیگرش میدرامد ای دیگه طرف سوال میداد باز همین تلگرام در آمدی همین ایرا 4 ساعت میگذارن ایرا روز میگوی 3 ساعت ایرا روز میگوی میگذارن برات تشکیل جزیر کردن інформациони полия мешава неки и кора то ҳал накунӣ брат ира айма вобастагӣ надора агар ба ёдтон боша як вақти дига ман хидм просто хидм намедонам рамзияш буд ё ки лангулиш буд як таре ҳамира камтар сис мондагӣ будам ӯ айрӯи нақшаи ма буд мара хидма неми хидм хеле эфир мекардем дар телеграму не ки ман ӯро транслировада мекардам дар ютуб дар ҳамҷо бачаҳо савол медоданд ки чо кади бой додӣ ки хаб кардаӣ уже мара хидма сарма вайрон мекардан смисли бой додӣ ман уже бридагиям дар ҳамиё ман уже бридагиям бой додӣ не ман уже бридагиям но то что ки времена ман ӯро отпустит кардам мувофиқи нақшаи ма буданд ман миёрам короче ё бисёр бар нақшаи ма кор мекунанд то есть нақшаро ман мекашам ба ё кор мекунанд амро бо худшон ҳамуҷо ҳамун процесс рафтеста буд ки ман бояд ҳамун момента какой-то определённое время то ҳамун кори ма иҷро шидана ман бояд меистодум ҳамун истодагӣ ман дар тамошобинои хиди ман даромадам гуфтанд ки бача чо кади бойра масалан бой додӣ ки хаб кади ки тари уже гап мезаданд яъне ки кори ҳаст ай радноҷон ки ай ма вобастагӣ надора инем ҳози неми айнем пага ман ҷошта хаб мекунам ку хиди ман инҷа эфир мебурем ягон кас савол буда ки ва ё чо кардаем мегӯем ки бародаро мо темаи ӯро киштагием биё гап назанем мехезам мегӯям ки тарсидӣ угражат кардан хонатон рафтан сумо додан так харидан одаме ки вақте ихеле бага вай тамошобин ҳисоб нест не вай он гуфтанд ки این باشی کو دبای نوشتان لبو یک توبت همه کنند کو میدرونی آدم من نمی‌دونم که اکثر شما مقصدی مرا نفهمیدید اگر محمد صاحب پولیس فهمیدید کنکریت جواب داد مرا شما نفهمیدید من گفته شدم که اینجوری آدم نمی‌جواد 3 ساعت افیر میسو میروند تلگرام دا همین پدرد نداره ایش سوال هم رنگولی میسو اوش هم سوال هم دیگرش همین 3 ساعت کراچی ده 15 هستی یا اپش وقت همین جمعه درآمدی یک کس می‌درآمد از دیگر طرف دنیا سوال میداد دیگرش می‌درآمد از دیگر رو سوال میداد همین سوالو علاقه شد من خیلی توش قدم اینو چک پیکو هم هست بگه افسوس نلیچ باید که هوایو بگیرم او دستی واد دستی دانست محکم کردن تیما 4 کلمه میبرم میبرم نگاه برادر ما کار دست تمام کرده میبخشید تمام یا چی میگم تون براتون نگاه کنین ایرا فهمیدن این مسئله را ما همچون بلوگر میدونم برای چه خاطری که اون نمود کامنتاریایی که من میبینم اون نمودی که من قطعی شما گپ میزنم شما او جای ما دانستین یعنی که ما در موبایل شمایم که از هر طرف مثلا در تلگرام دما مینویسن در اینستاگرام مینویسن کامنتاری ما میخونم این اوضاع قطعی شما گپ زدم همه معلوماتی هست که در سر ما جمع میشوه فیلتر آورد میشوه پلوس مینوس میشوه کدام طرف بسیارتره کدام طرف کمترش عبارت کرده میشه بسیارترش پیش برده میشوه یعنی که لوبای کانتنت لوبای چیزی که هست در کانال موافق طلبات اگر طلبات نباشه چون این کانتنت نیست راست که همی کارا ما جدا کردم در یک هفته یک روز داموندم من همه را از طلبات نگاه کردم یعنی که خسته شدنی بعضی تماشاگران را ما دیدم که خسته شدن یاد کردن دیگه کانتنت های مرا و من به خلاصه اومدم که دیگه کانتنت ها را جا کنیم نو به خاطر اون تماشابینایش که ندرویان ما در ننویسن که ترسیدی خپی گفته انتی دجالا ورید کردیم که در یک هفته وای میسته یعنی که در این حالت پیدا نمیشه آدمی که بگه که ترسیدی خپ کرده ای در یک هفته اوجه هست انتی دجال اوجه هست از دیگه طرفش دیگه تماشابینا هم خسته نمیشون و یاد نمیکنن دیگه کانتنت را چون که دیگه کانتنت ها میشوه ایرا میگن زلطه اسریدینه نه این طرف نه اون طرف هم افسه دول نی کراچی سهش اصلی وای متخصصی سوهی خود که ها مثلا من میدونم کاری خمکی باید چی خیلی چی کردن نکنه برای خاطر مثلا بود گپ نزنه دای مسئله کو نمیرم یا لوگو هیچ یک چلیک میزنه این از پنشیر بود کی بود یک کنکورس کنه برومد یک گلا
ویدیوش کرد سوما دادکش خب کرد نبرایش چی میکنه بالا بالا اگر یک کاری دیگر را یک مثال دیگه میارم تون باید باشه اگر خیلی لنگولی میگفت که ای نه من اینا ویدیو نکرده استم ما میرا گفته استم خب کنه در افیر خیلی ایوب برآمدگی بو گفته است که ما همیرا ویدیو نکرده استم و در بالایی که در تلگرامش گپ میزدگنه نه که مهم این است مهم اونه که بعد کی ما درجه چخ کردم همون که میکردم چی دایی بورا گپ نزنیم بعد که ما درجه اوجه افکت خمرا سوندم ایوب خیس برآمد ریال نشه گفت که لنگولی زکاز کردگی برای کی ای آدم دما ویدیو کنه یعنی که مرا فروختگی کی همی لنگولی گفته کی آدم خوینه در همون گروپ ها میداره و واسه تغییر میکنه گپ میزنه انا که نیوکه ما چرا در نظر دارم ای گپ پیشکی گفتگی بود چند قدر پیشکی همین را تصدیق شه ایوب گفت از چی خاطر ما را میگم پیشکی گفت ایوب گفت که ما گفتگی بودم تا اون کی تا 18 ما را خبر دادگی بودن و ما میدونیم که ایوبم شورت کردگی بود که 18 در ویدیو دودا سودا پیدا نمیره یعنی که چند قدر پیش همون وقتایی که خیلی لنگولی گفته بود که ما خپم اینا در پشت ما کار کرده است بودن برای ما را پستوید کردن معلوماتی بر دروغ ایوب داده پلوس دایی با اوجه ایوب پستوید میکرد یعنی که اگر که ایوب همیخ کار نمیخواست خودش نمیرفت تحقیق نمیکرد که همون آواز من نیست میبرمد گپی همو را باور میکرد و مرا میگفت که تی ما اوجه ایوبم در کروگ ما خوش میکردم اوز داینه جواب که موندگی میگم جواب برش در ایوب همه بود نه که ایوب خیس برآمد گفت که همه آدم مرا همین گپا گفت من رفتم تصدیق کردم سنجیدم برآوردم اوست نیست شو و اکا موهیگیرانه که خودشون در تور غلطیده و در دور ایدورونی تور و یا چنگک پرتافتیسی هم موهی گرفتنی اندال بایبو اکا آوازی مرا با آوازی خودت مقصد یخیلگیش هم مقایسه کنیم ممکن یا 37% برو یا اگر ما او را اقورت کنم پس تو تیتا اقورت کدگی با لوگیکای او با لوگیکای او همتالی می شده ای تصور که رفتیان گلوس سنجیان 3% 3 چند فویز مونادی کرده که بخی اگر 3 چند فویز تصور میکنی که هست گلوس هایی که 30%، 40%، 50% مونادی میخواد اما یک بار همو که خیلی با سوم راست خود کرده ایوب گانی و ما خدم به سوم خدم تشخیص میکنم ما خدم میتونم ما داخلی کار ما خدم ما را ابرد نه گلوسی صدای امید بایاتون باشه اگر مرا داشتم کردگی بود ما خدم روز کردگی بودم شه اکا نمیشه خودت گلوسی کیا یا بر لنگولیا چیز کنید همو من راست دیگه نمیدونم که همو در کدام ویدیو در کجای همو را اگر یگان کس دما پروس ما نمیتونم من خودم گفتم نمیدونم که در کجای اگر همو ویدیو را من اگر در سرس کنم چه خیلی که من هم جواز خیلی لنگولی را مونم специалисти чорні ящик خوندگی ها که بفهم چه خیلی ما همین دلوازی خچه دام جمونم همین یا تمام مولای کنناسته بود و یا بعد ناو یا طرف دو کردن هم یوتیوب پول سرچ کردی و یا خیلی دولگا نرفتن که ایوب قطعی یا استادی رنگ و برنگ دیگه داشت اکی ایوب میگم انشاءالله صدای شهر قطعی استادی چی داشت صدای غریب برای تو نه استادی صدای اومد دیگه ایه که پونی خوی خیلی جزیری بعدش کردی ای دیگه او استادی که صدای اومد فرق میکرده ای نه که او با کانتر با عقلتر ایوب دن که سرا در مسول نوبود شیدن ایودا کانتر چیتر بزن او زد نیزده میتونستن یا دیگه ویخت ندارم با فکرم دایی خیلی کارشون او را یک خیتریشون در چی بود که وقتی نگاه میکردن که نپادت کردن نمیتونستن خب میکردن ما ایسه جا خیدن میگیرستم ایو وقتی نگاه میکنن که نپادت کردن نمیتونن میخیزن با پلوس تومت میکنن که با پلوس مینوس میشه باشونو چون در طول میخالتن خیلی بیمانی گیه کرد بشی کار وابشیم یک کم تمام اکا یه چیز همجا بگم انا همی ویدیوهایی که میساز بسیاری ها میگن که همی خیلی ویدیوی اطوی شپک در جون مونزده نه که این مین بعد برای دیگه بلوگرو در سیبرت میشه که یک گپی بی اساس شما میتونه که کورا با کینگ جوب بشه پدر ترامت هدف ما از همین چیه در همین اول افیر گفتم که همین سیستم ایره که یک از قطعی کس یا پرابلمشون میشه و میخیزن
падару модари ӯ дахолат мекунанд, зану фарзанди ӯро дахолат мекунанд, мераванд хонагиҳо ва ӯро сурат мегиранд, мераванд размери турсики ӯро размери ломи лахчадорша мегӯянд чанқа нестай. ҳамин чизо аз байн барава, па факту разбор кунед, па факту баҳс кунед. яъне ки па сути як чиза ман мехоҳам ҷойгир кунам ки па сути ҳамин дискуссия баҳс кардан и бадӣ надора, и хубай, и фоида дора. агар ки па факту боша, буброен бибинед Закир Найк дискуссия дора, баҳс дора. Мисол дар давлатҳои запад мисол вақте ки чӣ мешава вай мекушанд вибр, вақте ки вибр мешава, ҳамун противникҳо дискуссия мекунанд, бахчон қати одамое ки дар вибран галасават мекунанд, мебуроянд нишон метаҳанд зуришона ки ки чӣ кор карда метавона, ӯ дигариш боша противникаш ира меҷиқа фактоша гап мезанад дар бораи ҳамаи ҷо. дар и факт и чиз чӣ бигӯм дискуссия баҳс и дар ҳамаи ҷо ҳаст, бояд боша ва мемонад дар ништа. дар ҳамаи соҳа. Бале, дар ҳамаи соҳа. Не ки ёд додан дар кора ҳамин блогеру дигарша ки па факту баҳс кунед. Па факту баҳс кунед. Намешава ки навози ҳар дихмон гап задастем. ӯ рӯз як бародар Али, салом алейкум Али, агар тамошо кардаста бошӣ, дар ин бора гап задем дар Телеграм. Гуфт ки хайна гуфт реперода гуфт батл мешава гуфт. Баъд гуфт ҳамода мавзӯъ метаҳанд ки на хай бубро гуфт дар бораи намедонам ёдам ро например мегӯям хайна оромад темаи ролтон мега бро дар бораи ролтон карочи вай кунед. ӯ дигариш мехезад дар бораи нун гап мезанад. Чӣ мешава вай тема ролтон буд, чӣ то нун гап мезанед? Ай ҷамъ ҷазир мекунӣ ку ҳози ҳами кори ҳами ҷамъ рафтиса ҳам хешидистай. Баҳс бадӣ надорад. Агар наоборот ман шуморо як чиз дига мегӯм. Агар ки ҳамин баҳсое ки дар YouTube мешава, навози шумо мегӯед хаста шидем ку, агар ки ҳамин па факту боша ку, ба доказат боша ку, шумо наоборот ошиқи ҳамин намуд контент мешавед. ҳамин намуд чиз барои шумо контент мешава. Контент мешава наоборот шумода. Мо ҳозир например мегирем видеое ки мебурад 4 соат 12 минутаи разбори интервьюи Такер Карлсону Путинай. ҳамура тамошо кунед, шумо просто тамошо кунед. Ман медонам ки бисёртонда ҳамун намуд мавзӯъ маъқул мешава ки чӣ хел тов мета Путин, чӣ хел ай гап мегреза, чӣ хел падмена паниятия мекуна. ҳамун моментоша ман қабилягим гап мезанам дар бораш. ҳамун чиза дар бора нигоҳ мекунӣ мефората. Агар ки ду блогерам разборшон па факту боша, мисол ибромад гуфт ки чек пекош ҳама ҳастай не ки налишка дагиай, то ҳайрон шуди чӣ хел боша. Ман буромадам гуфтам е дибил. Агар ки наличка даги боша чекшай ки ҷоай. Ту гуфти о ништияк. Ака бекул Рамзия чӣ мега? Медона ки Рамзия мега ки номаш Паланга. Мегӯй блин. ин наияй ки шуморо майиб мекуна, ин наияй ки шуморо намефора. Шумо ҳам агар ки ӯ вай бихеза бага ки не ӯ чек да кана медонам ман чӣ мегӯх вай томата уже. Вай бояд ки бой бита дар ҳаминҷа пасути бояд бой бита. Не ки агар ки прав боша бо мехеза бо як гапи худша мега, ту бо уже интерес над мешава ки ана ки чӣ мега. Лекин дар мардуми мо, дар блогерои мо ответчапак разборошон дар шумо маъқул намешава ба хотири чӣ ки ана ҳамин правила нарушад шидагия. Нест ҳамин правила. Пасути баъзе одамо мегӯянд ки кункоию пасзанӣ мекунанд, ку пасути ҳамин ай рост мегӯянд. Не ки ман намекунам ҳамин кора, ман па факту разбор мекунам. Ин эҷа гапай. Акай Муҳаммад гол бесм ҳамин саволам то. Ҳамин Рамазон мурая буга ки биё хай батл мезанем кадоме ки агар пас дода. Да батл пас дод. торуш мекунам вақта. Бубре батл кадоме агар пас дод. Да ҳаминҷа фристайл бигам қатиш мезанам. Да ҳаминҷа фристайл бигам қатиш мезанам. Инҷа батл дар бораи ротон равад агар Лангули дар бораи чӣ гап мезанад? Нон гап мезанад. Ака агар ҳамин баҳсоро ҳанги ҳамин волейбол шава, мисол одамон тамошо менам волейбола ки чихеи аиса тупа мезана, бо иёш тупа мевардоранд мезанам. Ҳамин ҳанги волейбол шава шуд ки бада. ту ба МС Шарипов задестай во фақат дурмадестай дар полиай во тупиай. Не як гапай ки бародаро, на самом деле агар ки мо аз ҷиҳати чиш гап занем ку ҳамин баъс наоборот агар ки ба ма боша, агар ки ман дар ягон таъсир дошта бошам дар маориф, ман мегӯям ҳамчун фан ҷо кунанд дар мактаб, ҳамчун определёни фан ҷо кунанд. Барои чӣ хотир? Барои хотире ки и гаррени мишлени одама сахт мекунад.
این چیزی خوبه فقط که همین را правильно رفتن نکورای. یا تصور کن تو یک پریمیر عادی ما شما میارم این کار ریال نشدگیه در ما در دوشنبه کار رخ دادگیه در تاجیکستان. برادر اگر همه آدمو چون که من دربارتون گفته بودم اگر تماشا کرده باشین ریسپکت سلامت باشه من نماتون نمیگیرم یگون چی نشود. باشون کاروچ دو برادر میاد در خونه ما کلیت تا دادم هوی نشید کاروچ شکستگی بده. بعد گفتم کاروچی یگون استوی که را چیکار نمیدونم مغازین رفتم زمو خریدم جدیدم چه خریدش کاروچی استو دادم. بعد اومد کم استو زد کاروچی زمو کالیش کردم. بعد در رفت همو زمو کالیش کردن همین گپ گپ مونشیدک با او آدم گفت که خیر من خوندگیم گفت مقصد یک سوهای دیگه داشته هم سوهای خوندگی شاید عمر اومد لیکن در همون سوهای خودش کار نمیکرده. بعد همین گپ گپ رفتی گپ گپ ما اومد من گفتم که ترا کی خوندک گفت که اکام دبور اکاش گفت خیلی اکاش تعریف کرد ایسوس ما کاروچ گپ ما همین خیلی شده که وای پروتف اکاشی دوجه یعنی که همون فکتی که اکاش خوندایشه و امروز با همون سوهایی که اکاش خوندایشه کار یافته نمیتونه زندگیش پیش برده نمیتونه درس اسکنی کدا کار کرده است همون 5 سالی که خونده همیرا اوجه 5 سالی سوزوندگی رفته است و اوجه قریب پروتف اکاشیدک در همین مسئله و بعدی که اوجه قریب همین رازبار اوجه نیتوش دچو نیتو میشد که و اوجه پول زید میشد پول دشمن اکاش میشید برای هم گپی ما و خیستم گفتم گوش که این کارا вообще عموما فراموش که برای چی خاطر که حوزی تو مثال درباره بسواد بدن درباره خوندن گپ زده است بودی اینجا پرابلم دمای که ما خاطی گپ زده استی ما میتونم حوزی هم چی طرح نابرد کنم نپریمیر گفتم این حوزی بیا دپوستیم تو از طرف بسواد ما از طرف بیسواد میگیریم گپ میزنیم تو بای میتی و انا بو نابرد میکنیم با تا طرف بیسواد با ما از طرف بسواد با گپ میزنیم با بای میتی برای که پرابلم دمای که ما از هر دو پوزیشن گپ میزنم قایت هر دو پوزیشن میجقم تا так что акайт то что که خونوندگی ای تو просто داو سوال کار نکرده سی این پرابلم ای وای نیست پرابلم ای نیست وای شر نیست که وای دشمن باشی просто ما فکت فهموندم که سوهای میتونست باشه که تی امروز همون سوها دا خوندی هم سوها دا کار کنی و نه دایجا زموگ نچسبونی نه که چرا گفتم وقتی که اگر آدم بحث کردن خوب بدونه با پرایلش بدونه با چیش کنه برای بحث کنی در کار نیست ایمینا بحث کردن برای بحث کردن نه بس یک فعل داره یک چیز داره که دانش لوبای آدم در تمام حیاتش مکتب ده یونیورسیته ده در کجایی که نباشه خوندگی باشه یا که یگون کتاب یگون چی دیگه وقتی که بحث میکنی همو معلوماتایی که در پشت سر پس سازدن تی ایستادگی همو در وقتی بحث تحریم میشون با ابنولیت چیدن میگیرن برای چی برای که در وقتی بحث کردن ته در معلومات در کار میشوه که مزگت اکتیو نمیشوه میکوه اوجه معلوماتای ته تکشین نمیشه چه خیلی که در درون فلک آب بمون اگر کم ترک هم ذره های خون داشته باشه موهای دراز بیسته مو هم تا میشینه یا میل خونش چی گپ میشه همه با بالا میخیزه در وقتی بحث مزگی سری آدم هم خیلی میشه این چیزی خوبه فقط پراویل کردن نکنه و از تماشاش هم از تماشای بحث پراویل اگر باشه آدم تماشابین با یک چیز با خودش میگیره تماشا میکنی میگو نگاه که آدم چه خیلی است چه خیلی فکتی افته است چه خیلی چی کرده است چه خیلی در کدام حالت چه خیلی چی را استفاده برده است این тренировка мозга просто برای اون چیز دیگه نیست просто тренировка мозга رنگ درس الگبرا و دیگرش که ما مثال میگیریم وقتی کلام میشه میگه که همین فنا رو ما در کجا استفاده میبریم در حیات کار نمیکنه و тренировка мозга برای لخوندن مزگه که همو اکتیو نشوه ما مثال بدن تمرین میتیم کو тренировка میکنی میدوی یا دیگون کار دیگه میکنی چی تو میدوی هر سحر که یگون کاسا پیش کنی نیکو آخی برای نیست تمرینی مزگه یا که تو گانتل می‌ورداری چی را تر سومکات چنی گانتل واز داره نه فای تمرین نه همین خیلی مزگم تمرین داره که من نمیتیم مزگ تمرین نه که او آکاش گناهگار نیست یا وای آکاش گناهگار نبود پروستا وای آکاش گناهگار نبود پروستا وقتی گپ زدیم گپ یه خیلی رفت که کاروچی قریب قطعا نپاده نشده ده بگیم نو سلاویس نه دم وای نپادات کرده که من بگیم خیلی ما دای حالا نمیجه مخی ما خیلی کردم که وای خیس نبرد خیس و بلا ای 5 سالی ما خوندگی همه بازارای ما رفته ایسوس قریب دشمن یکا شوا نه برای چی اکم در جالب شد که
ана бози пасути манам амихали хондестам манам акам ёрдам кадисте да ҳамун чиз мисол акамра гуфт ки кас бибир ки мо ёрдамат мекунам агар ки мо дар кас бихида муваффақ наштам маънумо надорад ки мо пигах қатъи акам душман шам нест ҳатфои барои чӣ хотир барои хотире ки ту каспа интихоб кардагӣ вай кӯмакш кардагӣ ту наоборот бояд благодарный бошӣ буда наоборот бояд вай благодарный бошӣ вай тура кӯмак кардагӣ фактай барои бо бояд благодарный ки ман бошам ҳеҷ ка набошад барои ки ман худам россия рафтанӣ будам аммо акам намондам конечно кадоми ба русӣ гависта чихе гависта ки микрофон диш не включен вы где сейчас овозум рафта ай брат ёзе да видео дромадагӣ будӣ где были микрофон там грём дай браҷон я понял в нашей овози инаи дигаро ғам десайтунда где именно кам видео хати брои нохи ма ягонта запоминать кунам охе ӯ як чиз ҳастай ку кино да мега я тебе запомнил як ягон гапотон безе бра баъд ҳабашира рӯй мекунам акай муҳаммад браҷон яке тарафуна бардоранд манои ба худо қасам барои як каш нос одаморо будистам ку барои як гап чумчку мекунанд ну вале наву братанат бромадай ку аюб файкия чахчах кеста именно за организацию ман медонам ба худо чӣ хеле одама чиз фаҳмидан юра қинай ну я понял да охрана мам як видео да уже по факту ҳам чизаш гуфтумша ау дин видео да вақте ки ҷавоб додак ма уже ҳам қадарша фаҳмидем ки онеро ки бояд мефаҳмид фаҳмида худаш уже аввал ҳамун худаш дар гурӯҳи 24 ҳамун одам буд хиёнаткор ахир хез худаш бо одам шид дига одамо одам шида наметонанд як гап да чия ки али ки ӯ одам довози ма барои чи дал шид ба дал чи ҳеч нагуфтам барое ки вақте ки лангулӣ мегаша ки и хоинай будро вай ки голоса мегира видео кард гуфт ки як каса хоин ки мегӯӣ доказат кардан дар кора ҷавоб гуфтан дар кора ҳамин ай гапи лангулӣ гузашт фаҳмидӣ гапи лангулиро ов надод бо так что ай ҷиҳаташ да ман уже ма корш надорам вақте ки уже ҳамин кора нақапиду наҷиқидестай ё ки лишни гап назадестай ман кор надорам ман қоидаи ман ҳамин ай леки аюс нападат кардан мегира ба ман мечиқам муҳаммад иҷа як гап пайда як гап мардак гӯри ба худо дар ин видео гуфта наметонам та мардак гӯри фақат вой хелиане агар ту хит карда бошӣ вой хелиан нами одамо номпроти ту мезананд ту хити нагар вай хелиан да открыто бугу фаҳмем не вай темаи агар ки тема агар ки дуруни политика будроя агар наги ҳамуро мегум вай худ фаҳм дад шо барои ҳам тира мехезанд сия мекунанд мезананд ягон статья дар уҷа ба дигар иҷа рафта наметонид мегӯи ира ай тарсаи лангулишонам мумкин бикунанд ки ҳисоб манарам аҷалшон наравад биёма чикинам ки бо нахапан монда оли суратта скриншот мекунад сурати мара тамошобинам кстати барои тамошобинам ма ҳамҷа как раз ҷои гап шумад тамошобинам дар ягон масъала ягон переживат накунед ма дар ҳамун видео ма ки барои аюб кардагӣ ҳамҷа гуфтам ку тамошобин кор нагир любой гап любой чиз аста қатима гап зан тамошобин чи причём эта иҷа хай чӣ хела медурям бо галаго мекана мега як хоин гаш буромад дар иҷа гап задиста мега пушти эпсем шарипова гирифтеста короче ора основной ҳамин направление нисбат ба ки буд ки дилаш вақте ки
кира гуфтае аюба гуфтае ки видео куна ман хиёл мекунам ки лангули хеле гуфтае тамом анакози ман аюб бас ҳар шаб тавом метам мехеза барои шарипов видео мекуна ва аюб каналаш политический аку мехеза видео мекуна дига тамом хиёл кардае ки дига ҳами 4 та туз охида дадашай ай хиёл накардае ки аюб гарчанде ки вай чӣ хеле ки ҳаст нест ози мегин ку фикр кунем ки ҳамун гапере ки гуфт янша ҳамун гапа нагуфтае ки ҳо ҳамун аю хестай рафтай одам нанимат кардай ҳамун голоса таҳқиқ кардай анализ кардай тасаввур кун ишта ман чӣ мегуфтам мету маладес вай кор пешакӣ буд и кор пешакӣ буд ҳамҷо гуфтесай ку меяе ки ман ждат кардам то 18 ҳамун гап шаҳимия додем аз и бармеояд ки ҳо додагиян аз бармеояд ки додагиян дар мутахассис барои анализ кардан чо мекардан ҳамо худата меовардан ҳам голоса мемундан анализ мекарди ва 11000 голоса чӣ карда мегӯ ҳам қатъи худат наромад эфир кунам хайна эфири маст дидестин ки свободне любой да наромад эфирти наомад охи гап зана қатъи омада буд ягон бо ман фикр намекунам ки вай ягон гап дошта бошад ама баъд давайам дар кор нест охи умуман ҳами ғавғо кардан қатъимат давай вообще дар кор нест умуман худаш да имена худаш дар кор нест ма невигодный соперник и невигодный ма барои одам чӣ дар кора қатъиман соперник не реально да хайварзор хто мегӯем охи неоз я барбараки давҷа пангули рамзияу чуҷа пуҷаву момаҷону помаҷону ҳама девона шидиан рафтестиян бо чӣ дар кора ба кас якша хуш мекунад ҳоҷи момаҷон охи ана ман аз ҷои ту шум номиям ӯро дига вообще намегирам ина ози ма ина ба ҷои гап ози ма ози як комментария бихонем ина критикаи правильный предупреждение меги правильнаш предупреждение звучит мешавад брат агар хонди бугу хондам тамом повтор на партон критикаи правильный анаки браҷон ма критиката қабул кардаму мумкин ки дар вақти тез гап занам ту нафаҳмед лекин ман бо критикаитара аҳмад раҳим абрадита критикават мекунам правильный неиста мешавад так что бошед телеграми ту беғарзи ту дига одамо метонанд омада метонанд кия неста телеграмат масалан суратота мероранд исусан чӣ хел масалан суратто бара дига одам бизана дури телеграм ина сайт метона бироварда именно аймара ё ки ту дар назар дорӣ ки вообще сайти дига одама дига одам дига ина аймара дига одам вообще агар номро надона исума надона не вай чизи шахсӣ именно айтира ки дар дуруни телефон тая одам дига чӣ карда наметавонад бо чен бо через телеграм яке аз защищёни мессенҷерое дар номери якумай телеграм аз ҷиҳати защиташ лекин агар ки хомӣ кунию доступ дода бошӣ дар аккаунтат ҳамин чӣ хеле ки ту телеграм ихта мебинӣ ҳамон хеле мебинанд чатота телефонта не доступ дар дуруни телефон дар омадани хеле мушкиле эсем додарҷон суханои хуб мегӯянд лекин темаи дигар кунем ягон савол ҷавоб ина бураҷон худат саволта якум шайна бихӯд ма чӣ хеле бигӯ ма қатъим гап застиян охи ҳамин савол ки додан ягон темара гап зада ма гап мезанам чӣ хел мешавад ки ма мисол задам ура даҳаношуна бандам ма наметавонам ҳам шумо савол техтон чо кадарада Так, что им тари?
آواز اومده طرف. با پیش سلامت باشه برات. Akram Omar. हमें برای انکت خود کردن کیسر مشابه برای چی برات؟ انکت خود کردن ما روز دیگه به یک چند خط پیش بود یک معلوماتی نو گرفتیم در این باره. در آنجا ما جواب دادن که برای همین حالتهایی که последнее время рух داده است именно از تاجیکستان نبور قطع کرده شده. من خیلی از این برای همین کارو خیلی باک نمیدونم. همین کاروچی مقصد گپ چی؟ مقصد گپ که لبوی وقت اگر تین شود ما جوش شما رو خبردار میکنم. چی؟ او رو 300 نفر قبل دیان کو در تاجیکستان فهمیدی؟ برای چی کار؟ برای نمی ویزا تیار میکردن طرف انگلیا رو میکردن 300 نفر قبل دیان. و همون گروه اطراف همون چی اختیاسی همون آدمایی که توره میکنن همون یعنی نم آدمایی که توره میکنن اوکی هم پسرد نمیگن چی میگن اون تریار قبل دیان کراچی نم پسرد میکاره قبل دیان کراچی 300 نفر قبل دیان دیتر نیونه شو در اساس چی قبل داشون رشوه گرفتن چیکار کردن 18000 انگلیا روی که حساب دادن هر طرفای اروپا قدر ترامت این نمود ما باید باشه اگر در همون وقتی هوی بدن ما گفتگی بدم تون که آدم خودی شخصی ما که میشناختم ما میشناختم این تریتوری خمون گفت که 25000 بردارو استشتا ما با روبل دیگه نزده استم با سومونی 25 سومونی قطعه 18000 هم سومونی 25000 18000 20000 سومون گرفتگی هم که میکنن و همچنین آدم بدک نمیدونم 15000 روبل 10000 روبل برای چی خاطر 15000 روبل 10000 روبل او آدمو 20000 25000 روبل انا که نگاه کنی یک بار دیگه میفهمم کسی که هم نفهمه 15000 روبل گرفتن اگر که همین کار شما را بگن نرمال نه وقتی که 25000 میگیرن نی نرمال نه برای چی خاطر یکمش وعده دروغ میتن مثال میگن که اپراد وعده میکنن 25000 سومونش نه خیلی ما 25000 سومون مثال برای او خاطری که ما ویزای شما را 100% گارانتی قدیم میتیم فراموش نکنین 100% گارانتی یگان ارگانیزاسیا یگان شخصیت دادن نمیتونه برای چه خاطر برای اون خاطری که ریشنی را برای ویزا دادن کنسولگری خودی بریتانیا میبره یا که همون کشوری که شما رفته استین یگان ارگانیزاسیا کردن نمیتونه ادا 15000 روبلی که اگر که بگن ارگانیزاسیا میتی و حق کوریش هایی که همون کور شما را پیش برد میکنه که پاسوتی باید خرید کنی تو نمیتونی صرف هم نمیره مثال انکت پر کردن نام گرفتن وقتی سابیسید من را حل کردن کنسولسکی زبورت هست پوریدن همین سایت ها همه کار کردن خود سمستت نمیتونی و آدمو میکنن مثال ساتورنیک دورا میکنن و اورا زرپات میتن هم دا 15000 هم که بگن تا دا 15000 مثال میگیریم دا برای نپریمیر ایت نرمال نیه همو هم جواب گفتن نمیتونن و کاری را میکنن که تو خود باید پاسوتی بکنی و برای ایوازی همو کاری خچون سوما میگیرن میتونه که در همو حالت هم جواب نتیان ترا ویزای ترا ادوبرید نکنن نه که تو سوما برای حق خدمتی همونو دادی نه که 25000 سومون 20000 سومون 18000 سومون گرفتگی نهادمو گفتگی که گارانتی حقیقتی میتیم همین وقتی سلوه گارانتی را میگن تو کو بدون اینکه ماشینی که خود 100000 سومون بگن برای که ویزا پاتنتی روسیه نیست ویزا رجیستراسیا نیست ویزا پاسپورتی گражданства روسیه نیست یا فکر میکنیم میگو اوه همین قدر قینه بله در این دولت ها کورپسیا نیست вот в чем проблема برای خلقی ماشینیکو کورپسیا نیست یعنی که نمیتونید خرید حجت درجه فرق نداره تو کی تو چند سوم داری چه خیلی گارانتی نداره همش قانونی همش ایرو مثال همو کنسولگری خودش که هم ولی کبریتن مثال نامی ترا که در وقت ضعف کردگی با خلاصه اومدگی باشه که ترا ادوبرید میکنن اگر ادوبرید نکنن تی طریق سر نمیتونه که برتانیا ایسوس نما همین پولش هم در اروپا خوش میشه پولشا نوازی پولشا هم همون وقتی که همون انگلیا همه راه پاشوی بود همون وقت هم گریچی توچکا بود مثلا همون طرف هم میرفتن که دنی من نمیدونم که ما 18000 سومون گفتگیان فهمیدی سومون در روی پولشا
بلا نگاه کنی نمیگه پورا مینیم خیلی را میشنوی حتی اگر در اونجا استاد زدن карочи сусу чӣ кадан я бало кадан карочи 8000 сомон да хамонаша фаҳмидӣ гуфтам визара карочи мезанем метем то яъне дар самолёт сувор мешен ба карочи пурои моро битем آخه نگاه که دیگه خیلی مثال اگر همو نه نگاه که همو ویزاش همو آدم کار میکنه که کاری همو با ایوازی 8000 سومون که 18000 سومون ارزش نداره یعنی که همو پروست ترا نام نویس میکنه نام ترا پدوات میکنه برای همون چیزا گرفتن و تو که گفته که دست عملیات کشیشتی بعد سومو را میتی خیلی ادوبریت کردن میشینه انا که در موافقه گفتگیش اگر که نشینه خیلی دکازات شامل میشه که خیلی نمیتی اگر هم خیلی گفتگی باشه یعنی که ریسک میکنن که یکی اگر تر ادوبریت کنه تام قدر سوم ایتی لیکن ادوبریت کردن نکردنش ایو بستگی نداره вот в чем вопрос من میگم که گفتم همین میبریم سامالو سوار میکنیم تو که بعد سوم ما را بتین اگر که ما را از شما را نتونستیم روی کردن سوم ما را نتین карочи با самолет да сувор кардан это еще не доказательство а самолет да таможни бога пайдаҷа кадом таможни Полша мисол баран билета бигиран мисол баран яки нахай ин инҷа аэропорт бира вай таможни мегзари ба мешини бира не ида бира намешава ту мера аэропорта сувор мекунанд самолёта тра одамои вай миёяд тра мебарад дар самолёт сувор мекунанд фаҳмидӣ بعد سوما میتونن سوار میکنن در کجا تی میفروی اونجا آدم دورن در پولشا میاد تر میگیرن مقصد جای پای کورپوری چیزها همش ارگانیزاسیا وریا انیقا میگم کو وقتی اومدی تو در پولشا و رسیدی درجه بعد میتونی درجه سوم شابتی این خیلی خوب که مثال در حالتی اگر нагзаштанад сума агар ки нати ҳо хубтар мешавад не ки як чиз дигара қайд кардан накора ки всё равно и кори нест ки иқадар қимат боша охи ҳо и слишком суми калон меган ба як чиз дигара заказат мекунам нигоҳ ки мега ки ай 18000 мега 8000 хам бундаш агар кори қайд боша ки ҳамун сума ба официал накуна и батра гопузора ки мехамонаша вай бояд фиксировано боша карочи намедонам гуфт хамонаша фурваран карочи 18000 сом буд 8000 сомон да задем карочи арзонаш кардем карочи гуфт фаҳмидӣ ҳамура гуфт бо самолёта сувор мекунан гуфт мана карочи ҳамаша 100% мекунем мерем дар полша мерасем ба метонем пулоша биспорим карочи меравам полша да мерасам системаи куриш чия ба карочи ами ҳар кора гил мешунанд клуб нигнемтари ҳар бодринг мечинанд карочи ҳар кор борайда ва як одам да ҷа карочи ба иҷа як гапаки ма қат 3-4 бача гап мезанам мега илтимос тарафи англия панглия исто наёем карочи мега ҳамун москва мега ай бе ай англияу ами суай ай японияу ай кореяда мега як гап раҷон ҳамчун одами дар хориҷа будагӣ мегумта оз як комментария бихонем як одам нависондагӣ гуландом нуралиева дар комментария барои кӯмак мо ҳамин масъалаҳое ки барои кӯмак мегӯям мо дар прямой эфир ҳам метавонем прямо прямой эфир дар прямой эфир пайваст шин телеграмда ва ман комментарията хондам гуфтем ки телеграм надорум вақте ки шумо хафа нашен мисол хафа нашен ман мегӯм як одам медора менависона кӯмак дар корое ки видео кардану ки агон чи дига мегӯи телеграм дорам мега ки ман телеграм надорум бахшишу не ки мушкили шумое ку телеграм скачат кунем телеграм надорум чӣ намуд гапай хоб хафа нашин ай гап ман хеле гапа ҳаққа мегӯм яхе одам да сахт мерасад нашоти хориҷа бале ҳо ман шунавидагиам меган ки не даам россия бести хубае ё ки вообще одаме ки россия мерава мегӯяд ки даам тоҷикистон бести хубае мисол ҳаққи тарафа ё ки наоборот одаме ки россия мерава мегӯяд ки дига обратно тоҷикистон нараи хубае ира ман чӣ гуфтанем ягон одам ҳеҷ вақт аз тани дигар одам ҷавоб гуфта наметавонад барои он хотире ки ман одами ки мешиносумша медонамша дар англия бизнеси калони миллион дора ки миллион оборот омета тоҷика ишта чӣ мегӯяд не и гап да и хелаки
این خیلی یه آدم ایتونه آدمی که جواب گفته نمیتونه. همین خاطر من هم نمیتونم بگم که انگلیس اگر که بیای نمیشه آدم قطعی مگالیست اگر که بیای زندگی 100 روز میشه. همچنین نمیتونم گفته که اگر که بیای بیچ میشه. این اصلا اینجا گپاکی و آدمی تو میگه میلیاردر جگه کو او همون مثلا تمش اول کما قناتوش مثلا کلان جگه که خیلی سوز علم دانش خوب داره که اون میلیاردر جای وجود داره. و از مهاجری که ما اینجا میریم کو ما ممکن که 10 سال بزنیم بعد یا 5 سال ممکنه بزنیم و ممکن که ما رنگ هم میلیاردر شیم و میلیونر شیم. خیلی در عموم اگر چه بگم در عموم اگر بگیم سوال عمومی بتیم آسان‌تر میشه. ها اگر همچون مهاجر بیاد برای چه خاطری که همچون مهاجر آدما مثال چریز فرما ها میان اوجه جای کارشون کار باشون اوجه تئوری میان در فرما کار میکنن میزان میروان سر کارشون بوچید. اگر خیلی بیاین سوستر آیو اگر که بیایو بگو یگان بیزنس یگان چی دیگه کنم دیستریبیوتور نه اگر که کپیتال نداشته باشید تو بیزنس ای نول دیگه سر کردن نمیتونید چون که تیار نیستی زبان نداری مثلا دیگر کار. نه مراد. Если голова работает, диплом не надо. بله. سلام علیکم اکا اسدالله. اسدالله آواز نیستن. اسم شریف قدمش در افیر در آمده خوش برده خورخوری بینیش شما کار کرد کیای یگان کسی که میکروفونش گریان باشه و گرم نزده ایسته باشه که ای вообще ادمینوی ما هسته اینجا نه یک نیست هیچ که خرخر نکرده هیچ که خرخر نکرده و با فکرم یه آدمی گفته سر فکرم که در باری خودش هم ممکن یگان کسی کی بوده کی اون کدومه که آوازش بیاد ساز میشه میکروفونش اگر کوریر دستافشک برای جان با فکرم که در باری خود یگان آدمه من داره ممکنه که آواز بود ممکن رفته است باشه دیگه فکر میکنه نه من داره ممکن آواز ماشین مشخر پر کرده ماشین رفته است آواز نیست آدمی در افیر با ویدیو پیوست شدگی آواز نیست Напряжение هست звук نیست. آواز میکروفون پیوست شد با کشتشه هم شهرهای موران که مشک نماچه که زیغ نشین ما در خد خیتای امده برایم خیتای دایی؟ دیدم بی خیتای سوز شهرش ما نیسته اون شهر خیتایی آز بیا یا ندپسی تنه زنی را نشان ته چی تو تا شهر خیتایی یا ندپسی تنه زنی را نشان ته چیه کراچی مسکوا نگینسکی های خیلی شیدی کامیره مرا خیلی کنم کامیره ترا بارد رو واردن باید که از دیگه پیوست شد اسدالله علی میکروفون کشتگی یا بار همز نشد اوه گریان شد اسدالله زبرجه یا سوق نیست گریان های میکروفون تا آدمای نیتو اومده سیم طرف من چی باید؟ همون کس هجوم کسه؟ چه تا نیتو آدم اومده سیم آواز یاد نه بچه شما چی نه آواز نامیسته نواشنیک داری چی؟ نه آواز نامیسته موج نواشنیک داری؟ بلوتوز نواشنیک زدگی نباشی با؟ نه؟ همون تلفون هم پردیز نبوخم اکه اسدالله بابا دنیا همون پینگ گفت همون یا بار پولنی برو ای افیر پولنی ای تلگرام برو ای سر درو این خواه سلام علیکم اکرم اما سوز خوبی علیکم سلام شکر ادنای تینجی زوری
Akan Muhammad Osami Asadullah Alu Nasional Naushak Asadullah Ali. Nami qadiya gabza nami khoini qayqta gnagor kesabam. خیرات آواز ما روی کردید دمم گرفته بودم Iam yak kazan waydam Asad bokon وقت دلیل مقصد می گپا گفته بود. Asad qasham tema qadiya صحبت کن. ای مردا Akai که MC. زور من خواهم خیلی گپای Akai بیمانی MC. گپای بیاقلانه گپ Akai MC. محمد اولا ببر Akai میگم که استخدامی کی چی در مسکو برومدی یک گازن بودش. همه روز ما نصیب باشه برنامه همه کنم بسیاری بعد ما دیدم последнее время нападение بسیاری بعد нападение ما دیدم در این باره این بود کو اخی این خیلی شدگی کوره این نو نیست با بسیار ترس Акамо мақсад ای انا یه منوت بسیم ده جای گپ پیدا حسین شریف короче ما اون روز اومدیم اگه نه همون آدمو همه مورا میشناسه چقدر داید ایسوسوی کو زال اومدیم короче کچات کردیم ماش کردیم کردیم همه تین ساعت 10 شد برو اومدیم اگه نه همون آدمو مورا میشناسه هم کمپانی میان ماش میکنن خاطرمون همون تیپیا جون ماش میسات فیلم میشناسه همون جای کارخونه ما رفتیم بیلیارد بازی ده بولینگ خواهی گفت که короче پاسپورتتون نشون بدین گفتم برای چی گفت شما اگر تاجیک باشین برین میگه اگر شما تاجیک باشین برین میگه الو شنیدی سامراد میگه اگر شما تاجیک باشین میگه برین یه بچه میگم خواهی من ترا میشناسم یه جو ماش میکنی میگه این خیلی گپ داره خیلی نیست میگه شما بلند نتیجه تاجیک میگه короче میگه بولینگ برین بیلیاردستون ساعت 10 بودم خیلی بود ما اومدیم پیش کاسا اومدیم خواهی گفتیم خیلی گپ چاپ شیسته خواهی مورا میشناسیم که ما خیلی بودیم قطعون ماش میکنیم در زال چی یه گفت که خواهی شما توجی که نخوی جا ممکن نیست شما را بروین با اومدیم برفتیم که خطی بچه رو Ака собака Акай корун шагай. چی؟ собака میگه هاو میکنه کارون شگاید خیلی ما هم دیگه اهمیتش ندادیم مونده که بسیار هم خیلی چیزی ده اگه اون جمعه دوره میگه نه вот میگه تروریستی پریشلی میگه короче ده تروریست ها اومدن میگه اگر کسی کس بدوریم طرف اون مغازین میگه вот میگه смотрите میگه تروریست ها اومدن میگه اگر که Акай ایترش بگیره میگه این در این حالت MC شریف میلیونر بود گپای لنگولی کتی برای گپ مردم زندگی نمیکنه که برای خود زندگی میکنه بله هر یا تومات کردن هر یا گپ بیاساس اگر پول بتن на самом деле миллионер میشن اوزما اما تو خیلی خوبی ناس کرد گپ نیست بزا خوب برو که پاسپورت بهش که نشونتی да بزه گرین پینش دیگه گرین مشکلش دیگه که مختصر در باره استخدامی چی بوده یک گوزن و یک سوز نمیدونم مخمن نامومدگی اینو امی کوتاه اگر گپ زنیم این یک نمود تشکیلاتی بود که همون وقتای بی‌صاحبی ده اینا میبرومدن گرمید میکردن بعد اینا رو از روسیه منع کردن دیویژنی را منع کردن لیکن آدماش هست کو آدمایی که همون ایدئولوژی را پیش میبره هست کو و حالا همو پد نظارت شده اگر که فاس بگنشون بعد میکنن یعنی که در لوبای جوی لوبای کارهایی که میبینید کردستیان بدون اینکه فاس گفتگیان как бы то нацист, а? Вай о под заказу под чизан, короче, его просто так нестан барои ки вайро ман кардаги, официально у движение ман кардаги. Доран ох мақсад дар пушташон ҳаст. О, под контрол шидаги анох. Саг. Бале. بکرین شاستیفا مدافع ندارد رای نور. خب короче бародаро мехонем комментора то я он касе дигам пайдоштан яка чиба телеграм дуромадам мара доб намекнин чиба
Телеграм ина доб шидестям ку ало. Ки ҳастай админо ки ҳастай вообще? Да Телеграм ки управляет кистай? Ини одамо чӣ добавичистан? Ина ози асаддо добавичи. О ина ҳабаши ҳамҷа аст. Ҳастан ба одамо гап мездаги даст вардорен корочи добавит мекунам. Чо нафари поин гов кагинесте. Ссылка закреплённый. Барои доната метавонед овози Рамзия Лангулиро заказ кунед то дар прямой эфир мебуроя ёки ягон смс-отон агар ки случаи ма хонда натонистам метавонед через донат нависед дар байни экран мебурам по-любому мебинем ша. Хоб Асадло гап зан гӯш мекунем. салом алайкум амидандагон. Ама каса ба шумо. овоз омадеста? шумо хуб? Бале бале. Админо бахшиш бад овози мара накшен ман гап занам илтимос. Хуб. Як савол ами разбори шумо аз куҷо сар шудаги ҳақиқати лангари Рамазон Холиқов? Аввал айкомша гап занем. Ай ҳардиш. Ҳардиш яке бура намеша охи. Аввал комша гап занем. Ятша аввал бигем. Ака Муҳаммад салом алайкум. Ман самедонам мехом аз ани хай сухан аз даҳани Луқмон шинидан ширин аст. Куто ҷавоб иште меша, куто ҷавоб иште. Майли брато. Не охи медони ку брат ки ма дитара яке бура двайно гап занем шо ятша бугум ай ҳамуш сар кунам охи. Осиёв ба навбат. Ай Рамзия сар кунам ки ай Лангули. Ака Муҳаммад ай Лангари. Охи чизи ра медони куҷо метавонду? Ки бачо. Е бачо. Ака Муҳаммад. Е бачо я секунд. ғавғо накунед шумо. Моне чақчақ не бачо. Моне илтимос гап нест раҳмат қаддуши. Барои фаҳмидагитон. Хоб нигоҳ кун ки Асадло барои Лангули як гапи беасос. Як гапи беасоси зад ки ман хестам гуфтам ки ҳамун гапта ё ки асос бурор ё ки бихе бугӯ ки ҳамин гапат беасос буд. Ва ба ҷое ки бихеза ҳамин кора бикуна ки ё ки асос биёро ё ки беасос буданаша доказат куна. Хест як одами дигара дар каналаш монда ки ӯ одами дигар семияи мара дашному таҳдид кард. Ҳамура монда бо Лангули худаш бо гапои ҳамура ов додаву гапи ҳамура прикол карда ба зидди мамон. Бо ма биромадам гуфтам ки бача ту ба ҷои да якумаш ба ҷое ки ҷавоб бигӯӣ бо дуюм таҳдида кардисти. Бо ака даиш ҷавоб де ҳамин рӯз аз ҳамон аввал то ҳамин рӯза ҳам хеле рафтеста. Ман мегӯм биро тасдиқ кун ё ки доказат кун. Ай биромада як тӯҳмат дигара дар болои тӯҳматҳои пешина қуш мекуна. аз рамзияш ҳам ҳамин хелае ҳамаш ҳамин хел рафтеста. Сабаби разборои шумо аз яҳудӣ Фирдавс аршидагая? Ответ чапак. Ман яҳудӣ Фирдавсша намедонам. Ман ҳамин қадарша медонам ки гаперо гуфт нисбати ман ки вай асос надошт. Агар дар ҷои яҳудӣ Фирдавс агар ту мебудӣ ҳамун кор мешид. Агар дар ҷои яҳудӣ Фирдавс ҳабашӣ мебуд ҳамун кор мешид. Ман чизе ки медидам махта ай вақте ки ҳо қатъе ки садои умед разбор намекарди учин видео мепафтим бар вақт тамошо мекардим ай вақт шумо пайгирӣ кардем. Ман фаҳмидам ки кадом ки хоинои давлата кадом ки навун гурӯҳи террористиро гап занад ту зидиш мехези гап мезанӣ. Яъни бобоҷонам ҳам хали кардӣ. Бобоҷонам ҳам хали кардӣ. Нигоҳ кун. Ту ай видеот маълуме ки хеле мисол одаме ки як иҷора дидагӣ мисол ақли солимам мумкине ки дошта бошӣ. Нигоҳ кун. Ман пеш ай гапа гуфтам, ман тура гуфтам ки агар дар ҷои ҳамон одам касе ки мебуд ҳамин кор мешид. Барои чӣ хотир? Ба он хотире ки ман нахестам Лангулиро бугум ки ту чӣ ба Фирдавс видео кардӣ. Ман хестам Лангулиро гуфтам ки гапе ки нисбати ман задӣ ҳамин гап асос надора. ҳамин гапа ё ки бирор асос шамада доказат кун те ё ки бибро қоил ша ки гапи беасос гап задагӣ. Причём дар иҷа яҳуд ҳамира ту мара бугӯ худат. Баъд шумо ҳамҷа сар шудагия. Нигоҳ кун. Баъди шумо як бор дига мефаҳмонам та. Як бор дига мефаҳмонам. Агар тасаввур кунем хеле просто чисто технически тасаввур кунем ки дар ҷои ҳамун яҳуд як хар мебуд. Ман ҳамин гапа намегуфтам ки эй Лангули ту ҳамин гапе ки нисбати ман гуфтӣ беасос гуфтӣ. Яъне ки ман нисбати худум гап задагиро беасос гуфтагиам. Нисбати худум. Медонӣ чӣ гапа? Лангули хест гуфт ки шумо яҳуда гуфт мотиватсия додем против шумо видео кардем. Ман хестам гуфтам ки як факт биёр аз видеои ман ки
ҳамчун мотиватсия додагӣ ёки ҳамчун пиштигирӣ аз яҳуд ҳисобида мешавад. Ами факта гуфтам биёр, ман худам аз ту гуфтам дар нами Лондон голӣ мекунам бахш мепурсам. Чӣ ба гуфтам ҳами чӣ мина савол да ту агар ки ҳами факт боша чӣ ба пеш намеорад? Агар ки пеш овардаш натонам ҳами факта значит туҳмат ҳаста ёки не? Худо дама ҷавоб де. СМ Шарипов Бровка Аввал худо лангария экира бародар Рамазон атве додие у дигар темаи ҳозир не мара гӯш кун Асадло ҳозир ман барои ҳамин масъалаатро гуфтам ки аввал дар бораи лангулӣ гап мезанем ёки рамзия. Барои ҳамин гуфтам, барое ки темаи рамзия дигар темае. Ҳозир худмон дар темаи лангулӣ гап застем. Гӯш ки мара ҳозир дар бораи уш ҳам гап мезанем. Асадло мара гӯш кун, мара гӯш кун. дар бораи ротун рафтест. Байнда хуш накунед. Як секунд байнда хуш накунед. Хоб дидам ака бигард тарафи ма бигард. Камерата тараф макун. Ман дар одно времена метонам ки дар як рӯз 18 та видео кунам, 18 одама ҷавоб бутам. Фаҳмидӣ? Метавонад ки без связ бошам байни ҳамино. Не ки гап дар чи ай? Гап дар он ай ки ҳозир темаи рамзияш ҳам гап мезанем. Не ки ту темаи лангулӣ напар дар темаи рамзия. Хоб? Ёк. Барое ки ман тра савол додам дар иҷа. Саволи охирони ман чӣ буд пешай дар темаи рамзия гузаштан? ҷои яҳудида агар ки там боши ягон каси гам бошам. Так, баъди ӯ бо чӣ буд? Ана маладес. Барои ҳамин хотир биё тема ба тема нагзарем. Барои хотире ки агар то саҳара Асадло агар то саҳара дар дигар тема бигзарӣ ку ман мегзарам айсари мавзӯъ меём. Барои ҳамин хотир бемаъна мешавад суҳбат. Айсари мавзӯъ ҳаме ки ма худ харам агар ки боша гуфтам ман модам дар ҷош ма гапира ки беасос нисбати ма гуфтагия ман савола медодам шаед. Нисбати ма гап беасос ҳамин буд ки гуфт ки ту пишти против ма гап зад пишти яҳуда гирифтену против ма видео кардем ма вая мотиватсия додем. Ман хестам гуфтам ки ту факт биёр аз ҳамин видеои кардагӣ ма ки ма ва яҳуда мотиватсия дода бошам ёки ягон кори ма барои вай мотиватсия шудагӣ ёки пиштигирӣ шудагӣ боша. Агар факт биёр гуфтам, агар ҳамин факт боша ман аз ту голӣ мекунам дар Лондон, дар центри Лондон гуфтам бахш мепурсам. Агар набоша ба калабе ки туҳмат корд бахш пурс. Савол да ту агар ки вай прав боша дар гапи гуфтагии худаш нисбати ма вай бояд факт биёра. Правильно? Оварда бояд бутонам хел аст? Бале. Ана саволи дигари чӣ ба факт намеёра? Намедонам. Барои он хотире ки нестай факт. Ана дар ҳолати факт набудан гапаш туҳмат ҳисоб мешавад? Аҳмадова вот дар ҳолати туҳмат ҳисоб шидан ман ҳақ дорам ки талаб кунам ки нисбати ман туҳмат карда бахш пурс. бахшиш пурса ова анами ҳозир байни мо анами кор рафтеста ки ман мегӯм туҳмат кардагита бахшиш пурс. Вай намепурса бо ман видео мекунам ба борое ки ира бахш пурса ку мехиза бо як чиз дигара туҳмат мекунад даже телеграм лайк мон мехиза бо як туҳмати дигар мекунад ки бо туҳмат двайной мешавад бо сеюм видео чорвайной мешавад то ҳамин рӯза айвали сар карда то ҳамин рӯза ҳамин туҳматошон пач кашидагие ки куншон медара ҷавоб додан 5 моҳ анами 5 моҳда ҳамин қадар туҳматшон зиёд шудагие ки куншон медара ҷавоб диҳанд. чӣ байна ма ва Аюба дар байни як ҳафта се туҳмате ки Аюб кард нисбати ман хаб кардам ду видеош кардам одамо бо байни дар омадан гуфтанд ки Аюб ба кала гирифта ки ма нагор маям то што ай ма бахшиш напурсидай не ки ман ҷавонмардӣ кардам ман гуфтам тамом ҳамин видео накунам ман видеош намекунам. озӣ масъалаи лангулӣ омада гап зани ира чӣ қабул кардед ман мисол товардам ки не мақсад ира чӣ закрит кардем ира чӣ закрит кунем ира закрит мекунем ки ай ту бояд бахшиш пурса а якдигар я общи азик биёвен ту қабул дорӣ ки вай бояд бахшиш пурсам хел агар ки бедалел кардагӣ боша ова тамом всё закрита иша закрит кардем. Чӣ саволай бу? савол барое ки бобоҷон 88 бу боша хай ҳамаша фаҳмидем бобоҷон 88 ҳамаш инам хеле
بگم که با وجود نشدهش پسننده هست. با وجود نشدهش گفت که خوینایی که بوی گاو میکنین میین دستم هم میبینین ای قشلوق میین بوی گاو میکنین دستم هم میبینین گپ زنیتون دیگه میشوه. نیست اینطوری گپ. آخه جمله نبود. اسدالله اینطوری جمله نبود. نیست. بوی گاو میکنین میین بیاد مامونمش نیست. توازی گفتی که موجه گفت که خوینایی که بوی گاو میکنین این خیلی جمله نبود. آخه پدر خوینا گفت تو اوزی نه. مونمش وقتو. نه من خودم میدونم. بیا من میگم تا چی بود. من بگم چی بود. من دارم خودم میدونم. نگاه که گفت که یا خیلی گفت ای قشلاق میاین بوی گاو کردگی ای قشلاق یا خیلی میاین گفت. دایجا گپ درباره خوینا. اول شب بگو آخه چای خوینو. بعضی نگو قشلاق. بعضی گفت کلمه بعضی هم بگو. آخه گفته است. کلمه بعضیت گفت از قشلاق میاین. وای در افیر ما برو ماده گپ زدگی ما دای برا خچمات کردگیم. شخ ماچ دگی رفتگی وای خودش. نه ما کاگنسی. او زمان من قیا فعلی دوری خدت بود. سه سوت کاغت ما گپ دادم قاطی خدت گپ خطاب رفت میبروری. نه. اینا حوز لابورال. نه اون مسئله که بود ما گفت من مردکم. چیزی که هست مرد میگمش. مثلا انگور بچه خاطر سوال دادی اگه من با خاطر سوال دادم که دوره که یهودی را ویدیو کردن و خوینای وطن خوینای ملت ویدیو کردن تا ویدیو کردی ما اینه مقصد ما از دهن خود سخن تا شنیدن نه فهمیدی؟ اگر که نوو خوینو را بیتو نمیکردن تو ویدیوش نمیکردی. همین سوال دادی تو چی جواب گرفتی؟ با چی فهمیدی که؟ مقصد سوال تو چی بود؟ هر مقصد سوال میته باید که یا مقصد داره که باید یک چیز به خودش بیاره. با کدام مقصد سوال دادی؟ کاکه محمد یا سوالش تو میرم میبرم با خدا کار دارم. مایل. همین التماس میسوندگی همین سوال جواب تکا برو برو. مایل. من میبرم التماس اکا صدلو گوش کی مارا. بگو سوال تا برو. بابا جان بمون بیستا گوش که. همین خودت کالکتیوی مقصد همین کی بودی ایوب یوریس بودی پراوی نه. بدین کودی نرا امورا قچاق میگرفتن و مچاق میکنه ایوب جان یک دلیل دو که کای ما قچاق شد اگه بیار او بستک کای قچاق شد اگه ایوب جانش میگفتن اوزی لنگاری برومده میگه که ویدیوی پیشینش اوزیرش نگفته میگه که بچه ما گریه میکرد ما تلفن همه دادم بچه ویدیو را نگاه میکرد رنگ مولتیک امور رنگ اول رنگ مولتیک میزدم لنگاری دینا در پریامو افیرش میگه که بچه ما گریه میکرد ما ایوب یوریست هم میدادم تلفن را کلوچات میکرد ویدیو را بچه هم خمور را تماشا میکرد خب میکرد میگه مولتیک تو کالکتیوی تا خر پوستک برومده گاب زده است تو دینا را ایوب جان بکنی ایوب جان بچه را گاب زنی بسه تمام ایوب جان بسه گوش که چهره قطعی برو بسک کارش میکنی تو گوش که چهره تو بسک برای که سوال بس کردن میتونی گوش که میتونی که چهره قطعی برو ما چهره قطعی من یکون مایدن همه تصمیم یکونش نمیکنم ایوب قطعی من 3 ماه گفت زدگی نیستم فهمیدی؟ ایوب پیشینه نیستم اسدالله اگر که جواب داده نتونی به من جواب تو خاموش کن نه خاموش کن جواب تو نه طلب نکن که باروش بروی برای که подписчикой ما открытие خواستم میبروی نه خواستم و مجبور شو نکن اگر جواب سخن ما گرفتم گوش کن سخن وقتی که من نصیحتش کردم که اقراد نکه تو گپای بی اساس نگو دروغ نگو فکت نکازت قد گپ زن من را ویدیوش کردم تلفن من نبردش من خیستم ویدیوش کردم سوال مرا جواب تا که لنگاری برومای میگه کی
و ما بالانگاری تو در مخدم میگم ساگوخی ما گپ ما بگم تماشا میکرد به گپ زنم و خیادم بیس گپ زنم ما گفتمش که به اساس که نزا یعنی که موسیقی نکن گپ من آخه نگفتم مطرح من نگفتم خب کن مطرح اونایی چی تو؟ من نگفتم من گفتم لنگردی که بچه ما گفتم یا زیرا کنه میگه پیشنهاد میگه دیگه کسا میبروری ایتی در کاده کردن نمیتونی گوش کن کی نه گپ نمیداره ایتی برادر التماس اگه خب کنم اینجا کی اسدلو اگه چی به هم خیلی شانتاژ کردن چی کنه شانتاژ نه خیلی گپ سوال داده جوابش نمیگیره خطا پته اونگی نداره من تو گاوده خطا اونگی اوکی یعنی سر شریک والله قسم ایکو یعنی سوال داده سر جواب بگیره یاسیکم برادر یاسیکم نگاه کنین وقتی که من اینجا هم آدم میگم شتو بشوه همین مومجون هم در اومدگی بود در همینجا ما هم آدم امکان گپ زن داده بودم همین باین دنه میرن گیرم که یگون آدم که زوگ شب بردگی با ما همو را من کردگیم همو قدر ساعت‌های کیفی دراز شد خیس برام گفت که مرا گپ زن نموندن ما هم تام نبروی که بگی ترا گپ زن نموندن ما گپ زن موندم این آدم با خواستی خود ما گفتم که میخوای سوالش جواب تی اگر نخوای بگو نمیخوام نه اوخینم خیلی یک روش کو یک روش من نمیخوام ما گفتم که تو چی تو چقدر گفتم که ایوب تهمت نکرد دروغ میگفت فیروشتا مقصد اون نصیحتش کردم که امی کارا نکن که دو وان وجود مراد خب کی در ویدیوش موندگی نبود او را خیست پوبلیکات در ویدیو کرد ما گفتیم امی دروغ نکن میکرد خیست ما را ویدیو کرد تهمت کرد گفت ما امی جگره جواب التماس برادر که یاسکون یا چگونه لوخ فوتبال بروما گابزیسه همه طرفداری همو کسید او بیچاره این قمو بوریزه برده این قچیش ده باشمو رشیده مولتیک بالانگوری رشیده مولتیک گوش که من سوال تا جواب دادستم که وقتی آدم میبره با فکت دکزد باید گپ زنه به دلیل گپ نزنه انمی تو اکی محمد شما تماشا کردن که یگون تدبیر فکت دلیل گپ میزی فهمیدی همین اکی محمد تماشا کردن نمیتونه که من خودم فکت دارم با فهمیده که به فکت دلیل نخیب داری تو همین روز که یگون گپت معنی نداشت تو حاضر معنی نداری آخه تا گوش که مطرح میدونم کی چی راست گپ تا بگم با نام خدا قسم های آدمی که نسبت ما بدبینی داره که میدونم وای کدام گروه های 100% نمیدونم گوش که ما با خدا قسم های که چهره قدیمه رنی که ما دیمش که ما بر اومدم خدا مقصد تا نمیای تا اگر که ببروی نک چهره قدیمه من لباخ سوال ما جواب دستم تا قانه نشدستای یا مینوت اکا اصلو یا مینوت التیموس شما این همی تا لنگاری دیگه و دیگه که خدای نخواستن نمو تیراریستا و امو چیزو ولاسا با دست بگیرن شما یکم شما بومیگروین تیما پالیتیکا ندرویم بچه تیما پالیتیکا ندرویم نه مقصد با شما شما این همی مقصد ببروش نمیشه من گم نمیدم قدش من سوال را جواب دادگیم سوال را جواب دادگیم با سوال را جواب میتونم خونه نمیشون یا هم گروه هن لنگوره چی نمیگو اینا ساک اسدلو ما همین سوال ما در لنگوری هم بودیم بگه بچه ما گریه میکرد ما میموندم تلفنم میگه او چه ما او را نمیشناختم بچه ما گریه میکرد میگه میدادم تلفنم میگفتم من اینا مولتیک بچه ما را تماشا میکرد خب میکرد میگه من سوال تا جواب دادم چی جواب دادم؟ ببرو ایسا رفیق تا گوش که سوال تا جواب دادم ما ایجا دو سه دو بیا کلمه تکرار نمیکنم گوش که ما با پاپوگای مونندم تکرار کنم تو اگر پاپوگای باشی من با پاپوگای مونند نیستم گفتی کی؟ من پاپوگای نیستم من سوال یاد جواب دادم یاد سوال دادم من جواب دادگیم ببرو افیده جواب تا گوش که آخر
خوش رو گوش کن سوالی خلیه سوالی خلیه تو پیش خطی همو ایوب بودی همو ویدیوی پیشینه ایوب همونده سه گفته سه مولتیک значит ترام همو خطی همو مولتیک کنو جورا بودی سوالی همو خلا ما سوالی را جواب دادگیم ما سوال را جواب دادگیم باب رو گوش کنم جواب تو خبری جواب تو چی نکنه خبری جواب تو ببرو نمو ویدیو اخیر تماشا که من قطعی مردک در اومدم که گپ زنم آیا اسم شریفوف دایی داری گروه پایشما کو آدمایی که بسیار اخیر نمیدونی نه خیلی برویان کو نیاک چقدر بسکرسک میکنن نیاک کامی لیشی خودش این گپا در فکس دلیر داری یوریست کلا فوچیدگی نگاه که سر درنگ خورت فوچیدگی تو اون موتیکوی که گردن دروزم کو چشمشو تقلا این تاری کردن همه گردن کو تا نموی نگاه که هات اینا یوریستی تو میگوی که ما یوریستم تیا بیس سوادیم تو دیوونه کلمات ایسار از کن یک موها پرادوکتا پولیتکو ممکن کمی یک هفته اینا ریشیما شوا فهمیدی ما چخیل ایدم بیریشمه دو مهنت نکنم ازو بکشم پاوزش کامرا نگاه کنین به معنی گپ زنی به پوچی یک موه خوردن تر ریشی مای تروزه اپات فاکت گپ زنین زایباد کاردگه میبروید ترولتون خوردی تو ویر میشلی خوردی تو فلانی ریش مای خیلی قدیمه و خیلی اینم تری گپ میزنه همین گپا وقتی شما رایم عمری تماشابی نمیگیره که یگون مضمون و یگون معنا نداره همین گپا چیه کلات نمیش خیلی قتل گزدگی گو کنته تو فلانی چی گفته سه شما بلاد موسرو ای چی نمود ویدیو کنه ای چی نمود داتویتیه شریفوف شبه خدر زیرک سیاسی پلت که دولت از کار میگیری بابا جان 0888 خوینو را گپ زد کسی ویدیوش کردی و میگردی میگو که من سیاست قش نیستم مهاجرا سیاست نیستن نه مهاجرا این قدر چی میکنن سیاست دولت قش نیستن یو گوش کن مرا ما چی با خوینو را گپ نمیزنی خوینو این قدر سوم جا میکنن این قهرام خری دارن کارتاش رو نمیگه تو گپ نمیزنی زیرکی نکن مرا گوش کیستی ما پالیتیکای ویس میر دا گپ میزنم پالیتیکای ویس جهان دا فهمیدی و اون نمود آدمی که از جهت پالیتیکا فهمیش داره ما خیال میکنم که در یوتیوب تاجیکی چنین من نیست نو правила ما که ما درباره پالیتیکا تاجیکستان گپ نمیزنم مگر همه قانون شکنی همه را بگو دروغ میگوی نیست میر دا دروغ میگوی که برای چی نه بسک ناتو میاره در اوکراینا دولت دیگه در جنگ میکنه انگلیا یاروق میته کو همین را گفت داتو ایسر او گفته که با حبشی بچه ها دیگه رو التماس دبای نداره این گفت نزنین مرا هم فکر ما پریشان میکنه هم سابیسیدنیک میتونه که بعدا پرابلم میکنه که مرا گفت زنی نموندم بگه ایسر او گفته سیاست جهانی ده انگلیا گرمانیا فرانسیا آدماش میرن در جنگ اوکراین دولت دیگه تا یاروق میتن تو فقط یک طرف روسیه را گم میزنی اون طرف نامش نمیگیری بعد چی با او را نمیگوی که این همی کاری که شما کردستین غیر قانونی در دولت دیگه سلاح دادن ممکن نیست آدم وقتی که ارمیه را برده در دولت دیگه خیلی قانونگذار تاجیکستان من کدگی در دیگه دولت جنگ کردن هم چی بین الملل ده هست که دخالت کردن ممکن نیست یا دخالت کسان ایشا چی بگم نمیزنی؟ بگم نمیزنی فقط روسیه را میگوی تمام درباره کی منه کی را گفته استوزی؟ انگلیا باید جواب زنی انگلیا فرانسیا خب درباره انگلیا فرانسیا گپ نمیزنی گفتی و ایرا سر کردی با اونی که گفتی که دروغ میگویی که ما گفتم که ما درباره پالیتیکا تاجیکستان گپ نزنم گفتی دروغ میگویی و انگلیا را میسازی انگلیا تاجیکستان انگلیا تاجیکستان پالیتیکا جهان داخل میشه ما گفتم پالیتیکا جهانی ما گپ میزنم تاجیکستان گپ نمیزنم گپ از اینجا سر شد و تو گفتی دروغ میگویی درباره انگلیا گپ نزدی انگلیا تاجیکستان نه جهانی داخل میشه تو گفتی پالیتیکا جهانی ما گپ میزنم تک پرابلم ایت چیه باید که هر یک دولتایی که هستن باید که ما به پریاد که درباره همش گپ زنم ما بیازنم نه حقیقت بگو مشکل حقیقت بگو
حقیقت بگو. چرا من حق گفتم؟ چرا من حق گفتم؟ ما در افیر گوش کن. در افیر Стоп. سه تема پردستی. چرا نه حق گفتم؟ سه تема یوزی. چرا نه حق گفتم؟ حالت که جهانی در گپ نمیزنی. ابیازنم گپ زنم. خودت میگو دعوی خودم میگو. اوه پاکایف ما فورم میکنم، ما فورم نمیکنم. ابیازنم بابا. نه اگر نمیکنی دروغ نگو. من فقط همین راسیه در کوردورم، من موجود در کوردورم تمام دیگه بگو. اوتی چه جهانی تو یا بار بدرو در کانال ما مخصوص ما پاپکا پلیلیست دارم دیکتاتور جهانی. تو کانال ما رو نمیدونی چه طریق کاناله؟ گوش کن کانال را با من میگم که درباره جنگ اوکراین و روسیه گپ میزنی فقط یک طرف روسیه را. یکمش که تو خیال میکنی که ما تا درباره روسیه گپ زدیم، درباره دیگه جونه ما درباره باشنای بلیزنیці امریکا گپ زدیم، ما درباره بسیار چیزای جگه، ما درباره دیکتاتور جهان که در ای تاریخ تو امروز اومده گپ زدیم عدل پلیلیست دارم. تو گوش کن اسدلو نه подожди ای گپ تو گفتی که درباره تو روسیه گپ میزنی، یکمش که بی اساسه این نمیشم که اوزی میتونم ترخت گناگور کنم در تومت اینش یک. دومش که مثال بخزی تا دایما میدونی که در جهان چند قدر کشوره، چند قدر دولته. ما ابیاز نیستم درباره همه وای گپ زنم. ما گپی ما اونی که ما درباره تاجیکستان در پالیتیکاش گپ نمیزنم. فسیو پراویلای ما شما همین قتیما را چی کرده استین که گویا که ما یگون ویناوات باشم که ما یگون درباره پالیتیکا تاجیکستان گپ نمیزنم. شما میفهمین که چی گپ بزنی ما میگم که گپ زدگی گپ میزنی بگو کو خوش میکنی خطر زیرکی سیاسی نکردی شور خطر شور میگی در سیاست سوال میتن نگریزی سوال میتن نگریزی. من میگم که همین پالت کدر خوشیدگی هستی خود بر وقت خوشیدگی مثال نیکی میگم خوش نیستم. اوخی ما درباره روسیه گپ زدن، درباره اوزی گفتی که انگلیس گپ نزدن، درباره انگلیس گپ نزدن، درباره روسیه گپ زدن، این پالیتیکا تاجیکستان نشه؟ نه تو گفتی پالیتیکا سیاسی دایم جهانی ده. اگر تو پالیتیکا انگلیس در سیاسی ده خوشای خوشیدن نمیتونی برای که در وجود دایی تو میدونم که شما وقتی که اروپا میرین همون سیاست همون دولت در کوردور نمیشه، تمام دیگه لوبای سیاست در کوردور میشه. این نوع سیاست همون دولت اینجا گوش کن مرا ما ترچ میگم از کیف میکنیم اینجا هوزی نم بخیل لوبای کریتیکاوات که در پریاما ادکریتا لوبای کریتیکاوات که لوبای چیکار رنگی راسیه ترا پاپچو نمیکنم خم نمیکنم اینجا ادکریتیا ایش میدونی в курсі لیکن یک گپ داشته ما هوزی باید درباره روسیه گپ میزنم مثال درباره انگلیس نه например دانی момент چیزی را ما گپ میزنم که همراه ما باید گپ زنم. مثال ما درباره روسیه گپ میزنم در اساس اونه که مهاجری ما را تو میکنن، در اساس اونه که نا گالروارزوی که فاسی سودگان فاس کتا توجیکو را گپ میزنن. ما این یورا گپ زده استم درباره ویلیکا بریتانیا. ما چی بگم باید چیزی را که باید بگم همراه گفتگیم پلیلیست دارم که درباره کار ویلیکا بریتانیا گپ زدگیم. ما درباره بگم که در ویلیکا بریتانیا نیست که مهاجری ما را بزنن. ما بخیزم ویلیکا بریتانیا را بگم. تو فهمیدی که تو در کجا عاشق کیستی؟ سیاسیم. بیامی جنگ اوکراین را اگر ندونی تاریخ شما شوی اردم میتونم که سببش کی بود کی جنگ کرد نه تو جنگ کرد همه ایرا ویدیو که من نمیگم که مردک در سیاست جهانی داخل شده. من نگاه برای چی ما باید برای چی ما باید اینجا پد چه بگم با ادبرنی تو باید ما کار کنم. یعنی که تو ما ادبرنی برای اثبات دیگه خودت چی ما باید اثبات کنم؟ نه چی ما باید اثبات چی را دکازات کنم؟ شوایی چیز که تو سیاست جهان در خوش هستی یا نیستی؟ برای چی ما باید دکازات کنم؟ برای دکازات سخن اثبات سخن خودت که ما در پالیتیکا جهانی تو فقط پالیتیکا روسیه را نمی جنگ حجره را فقط روسیه را که نگو میکنی. برای چی ما باید همین را دکازات کنم؟ ویدیو کده مرده گوری گپ زد هر طرف نه چی در کاری که ما باید نه بعد چی مقصد ما باید دکازات کنم؟ چی در دکازات کنم؟ من خیلی به خدا زیرکی سیاسی نمیگم. اصلا گوش که اصلا ما زیرکی سیاسی نمیگم. نه چی ما باید دکازات کنم؟ همین را ما بگو. دکازات نه نمیگم پی گفتی برای گپ اثباتی گپ تو باید همین یک طرف روسیه را گپ زدی طرف دیگه نه تو را گپ زد
натора габза оружие ки ҳастанд ҷанг давом кашта ҳастанд сабабгори ҷанг кияй чӣ ба ҷанг ташкил шид ҳамира гуфта метавонӣ ту ҳамаша кадагим накадайс ҳамашта хайр накада бошум бачо мекунам агар накада бошум ана ба гап намеброӣ матра савол додестам агар накада бошум мегӯ сиёсати ҷаҳонида ман мегӯм нагапат бе асоса сиёсати ҷаҳонида фаҳмидӣ политикаи тоҷикистонда дар ин масъалае ки хоинора гап задан гуфта dur омадам ҷабҳар айтема напар ҳозир гуфте ки доказат кун ки дар бораи политикаи ҷаҳонӣ гап мезанед чӣ ба ма бояд доказат кунам барои гапи худат ба гапи худа исбот кун чӣ ба исбот кунам гапи хума барои гуфте ки ман сиёсати ҷаҳонӣ даям агар сиёсати ҷаҳонида бошӣ ҳамин ҷангира ки гап задӣ ҳамаша як ба як бира агар нарам чӣ ҳамидӣ нарай як тарафа бигӯй ту агар иҷа значит ғараз дорӣ ту як тарафта мисол як ғараз сиёсати кафи ки мегӯ ки сиёсати ҷаҳонида нести дурӯғ гуфтеста мисол чӣ дурӯғ гуфтестам дурӯғ гуфтеста ки ман сиёсати невести мирда гап мезанам невести мирда ман хата нависондам дар комментарият та гуфти очута фалон кунам фаҳмидӣ ту ҳозир дар бораи ҳақорати ма гап мезанӣ не ман ҳақорат ман кинагир нестам ман ҳақорат гузашт бирафт ман ҳақорат ман кина намекунам ҳозир ман тара як чи нишон метам ҳозир бес ҳозир ту мегӯй ки та дар бораи мировой гап намезанӣ ҳозир ман тара нишон метам дар иҷа ака муҳаммад ду калима гап бигӯм илтимос не гӯш кун мара нигоҳ кун ту дар ҳамин ҷа гап мезанӣ нигоҳ кун куҷо шуди асадлои сибиё на ҳамин ҷаям бидуро ҳамун ҷа ҳамун канали ма дуромадаги плейлистҳо бидуро биё ман худам нишон метам та ис нигоҳ кун камера экранта нигоҳ кун ман чизро мефаҳмам нигоҳ кун хоб мара нигоҳ мара хатима гап зад дидести Ким Чен Ин дидести Саддам Ҳусейн дидести далчи дидести ёша чизи Қазоқистон Қирғизистон дидести ҳамара погизайна Китайсо дидести ау дигариш айна бокас айна як диктатури чиай Корея инаира тоест ки як чиз ина Арабистон инаира дидести ҳамара нигоҳ кун дар иҷа як Путини холӣ нест иҷа ами ҳамаи чанд кишварро ҳозир мо ҳамҷа дидем ҳамин ҷаҳон ҳисоб намешава не фақат азия мешава аврупо нест нигоҳ кун мара нигоҳ кун ки асадло мара нигоҳ азия мешава не ҳамун ҷоҳоеро ки ма дар интересная гап мезанам ва вақте ки уже 5-6 ё ки 10 кишвар якҷоя мешава и уже дар чӣ аъзоҳои кишварҳои ҷаҳон ворид мешава мақсади ма дар чие ки ма дар любой кишвари ҷаҳон гап мезанам беғайр аз Тоҷикистон ин як мақсади гап мара гӯш кун бикш телефонта хатима гап зад мара нигоҳ кун ва ҳамин чиза шумо ба худтон проблема кардаистин ман гӯш кун ман ягон проблема намекунам ман хата гуфтестам ки ту ҳозир мара гуфтести ки доказат кун ки дар бораи мегӯй доказат кун ки дар бораи вес ҷаҳон гап мезанӣ инао нишон додам плейлистҳоро баъди чиз интерес неста ки веса хата ҳамин қачиз интерес неста ки дар бораи Ливия чӣ хел набт омад Ливияро зад давлат қашоқ кард хайна нигоҳ кун мара хай як савол дар дунё гӯш кун мара дар дунё чанд кишвара дар ин вес чанд кишвара чанд давлата 193 та дар созмони милали муттаҳид ҳамчун ба расмият шунда общий 225 та ҳай расмияташ дар 193 та ҳай мувофиқи логикаите чанд кишваре ки бояд дар вес планета вуҷуд дора вақте ки ман политикаи ҷаҳонӣ гуфтам ман бояд мувофиқи логикаите ман бояд дар ҳамаи ҳамиё видео кунам ту мефаҳмӣ чӣ гуфтести ман абияз нестам дар бораи ҳамаи ҷо видео кунам хай ҳамон одамое ки мисол ҳамон давлатое ки интересни Корея кади дар тамомаш Америка ки бугу чӣ хел одаморо ҷанг дохтесай дар ҷаҳон Англия чӣ хел ҷанг медозад чӣ хел наин давлатро қашоқ кардагия интереси ту букун
سیاست جهانی در گوش که برادر حسین شریفов من یگان آدم شریف چی نیستم که نه تو نگاه نه اسدالله ما ترا تو ندیستم ما ترا فکر گفتم تو میگویی که درباره بیا خیلی چی نکن خیلی گپورا вообще мечтать نکن تو گپی را گفته استی که вообще عموما چیزی را که داخل اینترست همون را میگی например میگی درباره فلان کشور چی با ویدیو نکردی ماده не интереснее میفهمی میره ماده не интересно в чем проблема هم проблема фикр خودت یا борчи گفته استی ای بای акай муаммад وقت درباره اوکراین گپ زدی درباره اوکراین برات اینترسوار میکردی که همین جنگ در کی زده است ناتو زده است باید میگفتی که نه یک نگار 50 ویدیو ما رو تماشا کن همش نمو چیزی پالیتیکی را همش بدو تماشا کن بابیو گپ زوخی تو ما چیزی را که گفتگیم چیزی را گفتگیم خیلی در ماگین درباره اوکراین پرامو افید در پول ناوی سوند مد میگم بچه‌ها ما ویدیو ندارم برامش من سیمیت کم دولت بکم میکنم خب یگون پرتنزیا دیگه است نباشه سخن پرتنزیا همون تیرا حال کنیم تمام دیگه بابا جون اشتوداشت بابا جون اشتوداش چی حال کنم ما باید چیکار کنم باید ماما جون برای چی بابا جون اشتود برای چی خوینا را گفت خودت ویدیوش کرد смысле ما دا темаи политически у кор надорам ӯ ҳамин гапе ра гуфт ки мара маъқул нашид ма даам бораш гап задам ки гуфт ки як хеле дар қишлоқ меем бӯи гигов кардагӣ ман одами қишлоқам ба чӣ ба ман бӯи гигов мекардам ман одами қишлоқам леки ба таам бӯи гигов мекардам таам бӯи гигов мекардам баъзе хойнора гуфтаги хойнора дар назар дошт ма да сар хойно видео мекунӣ мада пофига дарбораи политикаи системаи политически ӯ мега мада вообще неинтересна мара именно ҳамун ҷумлаиш видеош мекунӣ меброриш интереснияй мара нигоҳ кун ма трайна агар ки намин бобоҷон ма се каса мегӯ гӯш кайса шумо просто аз чӣ хотир чӣ кардаистен ки аз отравление худи лангулӣ яъне ки ё мехезан дар видеошо мега ки мега ин сафпадини нест ҳамин ҳарсе мо ҳамон вақте ки ҳамин масъалада гап задем баи биромад гап зад причём и агар ки шумо против ма видео намекардед агар ки шумо гап намезадед лангулиш против ма гап зад рамзияш против ма гап зад момаҷоншам ҳамчунин момаҷонш гуфт аз қишлоқ меоен як хел бӯи гигов мекардаги любой қишлоқира сахтш мерасад гӯшка бобоҷон 4 моҳ пас нами қасол ягон камди бобоҷона наёфти ҳар хел وقتی که درباره خونه باباجانت یامش گوش کن چی با مطرح ویدیو نمیکنم من درباره خوینو گفتم من یگو خوین چی ندارم من چی با درباره ویدیو نمیکنم چی با درباره ویدیو ندارم برای کی ندارم اگر نوامینوس داشتن ورا روست روی مکنن مالا نداره نه اون که کامدی برای افتن نمیتونه گفتن خوینو زدن یعنی که ما برای ماماجان ویدیو کردم برای که پروتیف خوینو کرد برای امی تو دا چی بنا میکنم ما برای قدر خطی رمز که برادر رمز که سلمان خالق که چیم داره رمضان خالق خوش نیستم قدی لنگری نیستم برای نام قدر خوشه او را خیسی ویدیو کردی پس حباب ما اینای یا که ای خوینا یا که این طرف مشکلی خمون کم شای اگر نه پریچینای ویدیو ما سبب گوش که برای چی یهودی در بخش میپسد در ویدیو نگذار اسدالله نگذار نگاه که ما ماماجان در ویدیو کردم با کدام مقصد ویدیو کنیم ما لوبای کار پریچینا داره مقصد ویدیو کنیم ما چی بود برای که خوینا را قوچاگو خوینا را هر گاو برای چی بات نمیکنم چی بات پروتیف نمیکنم اگر که مقصدی ما با خاطر پروتیف خوین گفتیم ویدیو کرده باشم ما برایم کرده باشم پس چی بات نمیکنم چی با ایوب نکردم چی با کی بود بو کاروچی دیگر چی با سوال دات چی با نه چی با نکردم ما دا سوال همی که وقت تمام اون کیا ویدیو نکردم ایرا نگذار سوال دات اوخی سوال دات
یهودی را ما ویدیو نکردم. نه آخه گپ پریچون دیگه یهودی اسدلو تخدت فهمیده استی عقل سالم فهمیده استی که پریچون اون استن اونو پروست همی لنگولیشون همی چی را در سر شما جو کردن که کاگ بوتو که شریف او را کشیده است به خاطری که او داو برنامه اعلی قسم میگم کو ما این مسئله شون ما کار ندارم چیزی که دما داخل داشت ما با هم خاطر کردیم رمزی ما را گفت 1 میلیون لنگولی خستک مرا تومات کرد که ما پشتی گرفتگیم мотивация دادگیم این کار نبود ایش خیز گفت که قشلوقی از قشلوق اومدگی بوی گو میکنم ما پسن قشلوقم گوش کن کلمه بعضی چی گفتن معنی داره بعضی چی معنی داره بعضی قشلوقی بعضی ها بعضی تون مینا بسخ بعضی تون مینا بعضی ما دارم در کجا در کامپیوتر دارم بعضی گفت میان در روسیه میان دستم میبینن میخزن گاب میزنن زیدی دولت و سیاست ایسوس پدر مادرت نه سوم روی نمیکنین کی را گفت با خوینو را گفت دکازات مونو کی را گفت اسدالله زبان تاجیکی خوندگی در مکتب بیا خط پازار نکن خودت سوال دادی کی بس خدام سوال دادی کی ای که جو میدونی که همون خوینو قشلوقای موز لوبای راهبرش میگم که قشلوقای لوبو چه میگه قشلوقای ای بچا تاجیکستان آدم میدونی که چند حصهش تو قشلوق پشت کو تپای چی گفتی استی تاجیکستان پشتی همش مردکی خوب میدونم اسدالله گپ در چیه اسدالله گپ درباره اونایی که وقتی که این نه هم مفهومه که قشلوقی بویگی کوفته به خاطر پس دادن لکی قشلوق هر یک نر میبره هر یک اومنی میبره هر یک چیز میبره کو کونی یک خیل آدمایی که در اروپا گشتگن میدرونه مرا در همین سخت مرسید که خلق قشلوق گفته که کدام رسمی میرا مهاجرت زناشا در تاجیکستان تجاوز میکنن آیا گپی این بعضی گفتگی او میگه رسمی میره زناتون تجاوز میکنن چی بود در ویدیو نمیکنی معنای بعضی چی اسدالله شانسد هزار ما تهمت بعضی نا کسه چی بود نمیکنی با تیمه را پارتوفتی بگذارانی رفتیم نه من میخیرم حقیقت میخوایی یا حقیقت کردم اسدالله ویدیو که اسدالله پاگا ویدیو که برو در او کانال او شما میبرومدین کی میبرومد باختری میبرومد همه شما رو مولتی گفت فهمیدی تو برو نو در ویدیو که پاگا اینم یکی اسدالله چیزی که نگفته من میدونم گوش که برای من میدونم من میگم خطی همون انسان گپ زدگی نبودم تو وقتی که ویدیو کن نه ویدیوش کم تمام دیگه مرا جواب ده ما کی را التماس گلش پاس کردم بعد دیگه ادمینا اخرون دا بالان کنین ما اخرون جواب میتیم با همین گپ روزی بعد نمیکشم که خلق مونده شید اخرون جواب میای که مقصد هدف ویدیو کردن تو خود باور که نکنی ما در اومن فرق نداره همین بود که مرا خدمه پروست ایمن شخصی مرا همین کلمه سخت رسید برای چی برای اون خاطری که همین کلمه همچون تحقیرآمیز بود وقت ایمن این نمیای مقصد که ما در همون ویدیو گفتم که بعضی یک آدما گفتم میبرن مقصد فریب میکنن چی میکنن مثال آوردگیم در همون ویدیو پورچه رمزی را موندگیم گمراه کننده پورچه لنگولی را موندگیم و گفتگیم که خودی مردم من نبارات میخیزن پس میزنن پورچه همین جایی که میگه که بویگی گو میکنن ما همین را تحقیرآمیز قبول کردم تحقیرآمیز و همین گپ همچون تحقیر نسبت خلق قشلوق در گوش ما زوجات کرد این نمی قکوره یگان دیگه چیز نداره خودت باور میکنی نمیکنی ایش در اختیار خدای و یک چیز دیگهش نگاه که پریستوبنیک وقتی که دستگیرش میکنن در وقت رسلیدونی کردن کاری همو رو هدفش میکنن مگر ما میخیزم میستم نگاه میکنم که اوه подожди به یک بلاگر زید یک گروپ یک ویدیو کناو به ما بخیزم همو گروپ را گویا زشتید کنم نه چور ایت ما دا ندای اسدالله بار فکر که ما دا نخویت ندای ما کار ندارم دیگه ما ویدیو ندارم دیگه خیلیش 5 ماه که هم میتونستی که بسر هم میتونستی که همی اگر رمضان خلیق و بابای لنگریت پیش همی گپ زدنشون یا که بابا جان پیش همی گپ زدنشون مینوساش نبوده وقتی که همجا گپ زد مینوساش بروماد مینوس بروماد все таки минус бромад не минусай ки вот проварде сен мисол хтон меги минуса дурад
چی با که در 5 ماه پیش این قصال مینوساش در چشمیت نتافته همینجا تافتک. آخه تو دیده که در درون کانفلیکتی ما بودن که نوی جایان میفهمی؟ اکای محمد التماس میفهمی در درون کانفلیکتی ما بودن. یه سوال دیگه آخرونده به همه اگر که بخواهی یگان آدمی که از درون دگی قطعی به اختیار خود گبز اگر نخواهی پناه به خدا ما برم چای بیارم میخوای گبز نکنی آدما پاپیگای هم بسیار شمخیره با اختیاری خودش برایده شتابی که ما سخن مبود کردم بعد اخران نگه که مرا هجوم کردن ده نو رمز کی مامجان برآمد گفتی هجومش کردن برای هم خاطر با اختیار خود میگم جلانت باشه قچون گبز اگر نباشه پناه بخدا دیگه کس بروه اگر آدم ور گپ زنن عهد کنن کی نمیجرن مردک لفظ مردکی کنن کی ما مردکی یک سوال متیم جوابش میگیریم یک سوال متیم جوابش میگیریم مقصد دیگه خیلی گپ زیادی که نایبو پافتور با سوال بودن من یک دو سوال دادم جوابش گرفتن تمام دیگه اگر مثلا ایوب باشه خوشکه چه زیفت نبود تو همین روزه اگر ایوب ویدیو نکنم و بخشیدگیش تمام دیگه تا آخیر گپ زدم این نبود کردم با سر چای میرم با گناهگار نکنی بعد افیر ما رفتن که تر سخن ندادم نه من اگر مسئله ایوب باشه من سوال جواب نمیتونم دیگه نه مسئله ایوب نیست که اصلا گوش کنیست ما گفته که همین اکای محمد ای مقصد این سوال پیش ما میره تماشا میکنیم همین اکای محمد براست خودش یکی مونده بود که قدومه که نه در کوردور نشوه ما کوردورش نمیشم همین کلمه را شما از دهن همین آدم شنیدگی بده یا نه؟ نه значит اکا شما دروغ گفته استاده که از سوالایی که وای سوال من همین آدم تماشا دارم ایسا گوشکه وقت توز من همین استوریا که یوتیوبی که تماشا کردیم استوریا از من یک سالت ده ساله را میبرم که همین انسان ویدیوی کردیه که مثلا نو دختر هندی گودک کده میپرتوین گودک خودش کاغذ با نو چینم دارد در آذربایجان در ترما وقت پیش ترما شدن میپرون آتش شنده آتش ترما میشینه او چیزا را من بسیار تماشا کردیم فهمیدی؟ نیکی همین سخنه که گفتگیه گوشکه همین سخنه که گفتگیه شاید دایدم روش نباشه که نشیندم بگم دایدم نیست چی باید رو بگم من اکا بیاد بگذن جاکا سی بول بس اکا همین را بفهمون همین اکرا باید گب زایی میگه ندام میگه چی بفهمی تو دیگه ندام میگه اکا اکا گوش کنه اکا گوش دو همین شما اکای محمد دا خوین گفته دا کلاس اگر متهم کرده خوین کی گفتمش با خوین نه همون لانگاری میگه رامجا میگه خوین همون دا کلاس گفته سیار ما گوش که ما بر اساسی اگر خدم باینامی گپوش پایچی دستگیری گفته گپ زنگ باشه ممکن من خیلی خوین برای خیلی همو بپرس اگر خوین گفتگی باشه کو برای همو پرس ما نه اینو میگه چه گپ زدی ما برای ما اینو میگم به سبب چی شما گپ ما قطعی نیستم ما همورا خیلی در پیشون یک دو دفتر اومده که گفته پشت یا واتساپ خیلی من قطعی گپ نمیزنم این نه دایجا برای چیکارن بابا هر کی بابا درباره خوینو کا گپ زده که گرتی گفته و برید مو دیگه چه شما چیکارش میکنید بود اگه خیلی چیزی را ما گوش کردیم در فیلم بدم در فیلم ما گوش کردم او بعضی گفته همارا پازی سه میگه بچه ما بعضی نمیکنه سه چون سوال چند قدر شما نجا بابا برای چی میپورده برای کی همو چی با که همو تو هم قگا گفتن یکم گم نگفتی همین گپ برواردم مقصد من فهمیدم بود وقتی که یا آدم برآمد یوتیوب کی داد آیادم برآمد همین سینیا همه اکرم محمد حقورت کرد همه لانگولی ها همشون همه ویدیو را پردیلیت کردن وقتی که یک کس سینیا را حقورت کنه
ما امور بگیرم پردلی چکنم دامی یوتیوب یا آدم میشه یا آدمی پاپولیار نی همه ویدیو را پردلی چکنم هوا روچی که همین آدم حساب نمیشه بله بله اکای محمد کشی خودش دا یا سلو و مدابط که خو ما در نرسیم ما یادم تتا نمیرسیم خو ما را نرسیم ما یادم تتا نمیرسیم من هم اول برنامه دا گفتم که شما ما کنفلیکتی بین ما و ایوب بود ایوب خیست ما را تحقیر کرد که ما در حالی را تحقیر کردی نبودم التماس مرا قبول کنیم بچه جان مادری پیری ماجر ما قبل خاموش کردیم تمام مادری پیری ماجر التماس مرا قبول کنین دستگیری کنین شما قبول این گپ زنین السلام علیکم و رحمت الله و برکاته و علیکم السلام بچه جان زندگیم بیاد وزمینی بده اما زراب جان مرا برآمد کردگی با من میخوام که یک تا برآمد شما مرا قبول کنه همه چیزی همی سوری هست در حقیقت هست با فکتوش ما شما را نقل کنم افیر کلامو افیر قطعی وقت بیوین مرا Асадула Барадар, Хта, Дачангаки, СМ Шарипов и Какашол, Накн. سلیم زاده سلامت باشی برادرانت کامراتون را گریان کنید داخل شین السلام علیکم و رحمت الله و برکاته کامراتون کشتگی اپا خب اناکه значок микрофонтон аҷихин шид хоб ҳама шид шумо мушкилӣ дорен ва барои чӣ кардан яъне ки хайрия оғози номри картатона бигӯед мо бинависем ша картама итари бачама намебинам чишмам кура вай када наметон маишмора нақл кунам ки ҳамин хел вазъияти қин охи ҳами шумо нақл мекунед ози даиҷа шумо дар чӣ фоида ки ман номрора дар болои экран набурам فهمیدم مایل بچه جان همین اسدالله که وقتی مرا کجا گرفتی بچه ما یک آدمی پیری مسافر 10 ساعتش دکره ایستاده مرا بفهمین که اسدالله بخشیش اپا بعد من برا من میکردم این قدر وقت نه خب رقم تلفنی که در همون کارتتون پیوستم را بگین +7 وای ایتاری بچم 8916 916 ایتاری نمیدونم امو ایدریس جان میدونه زراب جان ایتاری بچم من کورم نمیفهمم کانال زراب دا کردگه این ویدیو زراب جانم خدا برکتش دیا خدا جانم و مرا نگاه بین که یا با تلفنش کردم خطی اسرو جان خب شما قبض دارم بگیرن ما ویدیوتون هم میگم این همو مرا برآمد کرده بود بچه جان یکم بار که خیلی نفهمیدم هم یکم بار برآمد کردم ما همی یک مادری پیر اول آمدم همی جده گردام اپیراسیا کردم کسال شدم شما احترامت برآوردم فریبم کرد انا 7 سال در ترمه شیشتک برامه 1.5 سال گشتش کردم برامه پرت افتکم رفت زن گرفته که ما 4 گودکی مایده چیده قدی بانده بچه با یک گروپا در آمدم همین یک گروپا زنکا بود ازبکا بود تاجکا بودن فریبم کردم 150,000 با گرفتم فریبم کردم بچه جوان همی شما این؟ امو مریم این همی ویدیو هایم؟ خیلی بچه میتری چشمم نمی زراب جان نمیشم بتیم زراب جان نمیدونم انمی را بگو مرا میدونه سویاز دنست زراب خب ما از نمروت نمی نیست
برای ما بچه میتره نمیبینیم قطعه ما کمپیرم و یا بچه جون اینه میم ما دروغ نمیگم همین مچیتی خور مشرف است که خدا برکت چون دیگه مایده چایده بدم گودکم همونجا خونه در مفروخت من مرا شما برو وردم شم فریون کد رفتک بچه ما 20 سال نبودم بعد آمدک با مردک اینمی گودکم در بدر دخترکم مایده چایده وضعیتی وضعی نگرفتم شوشان دادم در تایمش لغتو بدن یا حالی زور بدولم کمپیرم همیجا کمپیر نگاه بین میگه هم مایجا چشمک داره وضعی بده بچم دیگه نمیده این چشمک کم کوره اینمی ایلا میبینم تمام یک یوردم بگین بچه جون یک روز برآمدم که چشمه قطیرانگی همون زهرا ببرورم همه همون چیز طوری هستن همش نقل کنم برای که یا وقتی مرا گرفتن فهمیدم اوستا نمیایا فهمیدم میگم فهمیدم خب شدی کارتش نقل کنه وقت ندارین شما مانده شدین بچه جان خوب کنی شما در پریما افیرین گب زنین این همی خلقی مسافری توجه در شما بمبرم پدران مادران خواهران بچه جانا این همی خیل ما یک مادری پیرم ما حقی گپ میگم ما اینی که مای فیورال بدک دخترچم تلفن کرد همی بابای لنگه در زمانید که چند بار تلفنش کش گفت که نمیشه بعد تلفن اگر گفت که در خاکای پاد بکشم گفت اکر جان گفت چه مرا ببرو گفت که نمیتونم گفت وقت ندارم گفت بعد 4 ماه پس گذشت اینمی نه بعد تلفن کدم نگرفت نه با گلوسوی روی کدم گفتم نمیخیل گفتم بچه جان خیلی مرا ببرو ما آدم پیرم نمیخیل و چه هم دخترم گفتم آدم پیر مادری مهاجر گفتم بعد پس ایو وای کرد نایی قطیم وای نکده امو نمری هم تلفنی ادریس جان داده که من انمیا گو آدم نه سازن گو خیریه دارن گفتن خیریه فانتی خیریه دارن گو سوای رو این که گو همیا بسیار آدم سازن نایی مادر عزیز گو همیا تا کورت سوز میکنن خیریه دارن گفتن همیا با تلفن کردم همی ادریس جان ده خدا برکتش دیا که قطع مرام گرم زده یعنی باور کنی فکر کردم هم مای جهان تاجیکستان در ما همو گرفتک مرا بعد معامله شروع کرده زارب جان قطعی گفت زمان خود مگم نکم یکم برانگم کم اینه وزرانگم کم دارم من مخلص شما دوی می نویسانم دم اونجا بچه جانا برای که شما همه حق میگن فکتوش قطعیه بر زارب جان خدا برکتش دیا قطعی ادریس جان که گرفتم برو وردنم ما چند شب روز خواهنم میرم کمپی روخی میغلطم میخیزم و وزمینی بده بچم اینم برای همه بعد برو وردکم خیلی که حقیقتی گپ اگم ایما اول تو آخر نویساندنم که این زنه که به معنی نیست در مون چیزا کشن این کمپیر دروغ میگه این قدر سال ایش اشرت کرده گشت امروز خونه ده ایش اشرت نه ما آمدم گردوم اپیراسیا کردم یکمش دیمش یادستم داشتم اگر همی فریب هم کنی همون سنی سال شما برای کمک احتیاج داره یکم پرابلم نیست نه بچه جان نه بچه همین سنی سال شما با کمک احتیاج داره یکم مشکل نیست ما اینمی خدا برکت یا رحمت خدا جان ای خداوندی کریم همیش زارب جان خدا جان عمری درازش بتا قدی ادریس جان که مرا وای نکرد چیزی مرا همی سرازا گرفت مرا برو و خداوندی که ای اولا مدد که ایمو خدا راضی باشه با فرزندش خداوندی کریم دستی مرا گریف زارب جان همی ادریس جان 100 برابر گفتش بلک بچه جان همی قدرستش میده بچه جانش میگم به حد آدم های سازم بچه آدمی از گفت نمیگیره
4 سال 5 ماه میدونه هیچیه یا برای پول نه یا همین برآمد کن بچه جان گفتم با نویسان دخترک همی کی دی جان که اکا جان برآمد کنیم و که پول چی گپ هیچ وقت نگو خود چونده یا اویلای هم سه دخترک مشو دادم در اویلای پرسه بچه مای دهک بد میرفت در خونه مردم بد میزدن میچکیدنش میرفت ای بیرنا بود می آوردنش قدر سوس نیست بچه یا بچه دارم تمام اینه بخدم تمام شیدم بچه جو 23 سال دادن شوی مرا فهمیدی بچه امی اکم ترما دا بد برو واردمش ای ترما برو آمد مرا نگفتن که شوی تو برو آمده ما برو واردمش مرا نگفتن این رفتم دموده خونه هم قیسن گلا میورم میسرم 4 کودک قدی جنجالی بسیار شده که جو برم گرفت سرم داد رفت که رفت 20 سال نبود بچه جان 20 سال نبود 20 سال پس آمدن مرده که تمام من 25 سال شدم بی خونه و بی درم مرا همسوی یکم سویتسکی هم خول مشرف هست گو پیش بچی تیمجه خونه دوش میشنانم میداری شو میدار خدا برکت چون تیا که کدر گودکم 4 گودک قدیده خونه مردم بدن номери дабулаи экран баромадагӣ бардор эфир сахран мешавад ҳамин номраи ҳами япай сбербанк доранд Сбербанк шаста номраш қати накунам бачаму ам номра карта амуҷа нами ки медона зарубҷон медона номра карта шароӣ кунам номра картара бонем бача ин ҳами номери зарубҷонтонда видеои зарубҷонтонда ҳамиҷа номр мондагиа 916 465 88 41 ҳамира анам худо بچه جانه همه خلق تاجیکستان شما طلب میکنم من مادری پیر همی زراب جان همی ادریس جان دعا بتین خدا جان نگاه بینشان کنه خدا جان 100 برابر بتشون اولا ایش برا بچه جان شما مرا دستگیری میگه یک دولت برای که تری آدم نیست بچه برنامه من بچم کورم اما برنامه دخترچه ما رحمتلوی و وای دیدنتون در کار نیست دونستانتون در کاره نامش رحمتلوی و زلفیه رحمتلوی و زلفیه یعنی که شما مراجعت کردین در لنگولی وای گفت که نیمونه میکنیم برین شرایط روشون در ویدیو کنین نه وای که مادری عزیز تا کورم بسیاری بد گفت وزر میپرسم گفته که همیو خیریه دارن و همیو تلکتم کرده همجا سنی امود از فهمیدم اونجا 100% چی گپای لانگولیه فهمیدم همه 100% یکم مشکل نیسته خیلی بردارو کسی میتونه کمک کنه مشکل نداره خدا جان 100 برابر من دروغ نمیگم بچه جان نمی قدر سال در اینجا 12000 در من کار کردم بچم در چی در نهی پلاکلین که کار کردم 3000 در خونه میدادم کوارتیر در برادر میدادم گودکم در هر ماه همین 4 گودک کن در هر جا بود من پول روی میکردم بچم انا با یک کمپیری نابینا را نگاه بین که 20000 اینه 3000 بچم اینه 96 ماشی 1.5 سال کار نکردم 1 سال کار نکردم گردکم آخی گرفتم اما 60 ساله بچم 60 در کجا قرار داریم؟ در مسکو مسکو بچم بردنم در اون جای چیا بردنم پریسپم قدر بردم پول چند ساله در روسیه؟ ایده 2007 آمدم بچه جون همین جداییم دیگه یکم بار نرفتین تاجیکستان؟ یا بار رفتم هم دخترکم وضعیتم از می بدم سه مایده چایده شوشون دادم آمدم تمام دیگه نرفتم بچه شهروندی روسیه دارین؟ نه ندارم چیکار میکن در روسیه آزی این زمان؟ سیدلکایم بچه جان کمپیرا نگاه بین میکردیم سیدلکا میش میم براوش در میرم آزی وزبینی بد دیگه چشمام نمی چند سون معاشه؟ 30 اول 20 بر مشکلی تون چیه سبب مراجعت کردن؟ مشکلی ما که به خونه و به درم
هیچی ندارم بچم برم قطعا بچه کم یک خونه بگیرم و یا زندگی کنم دیگه نمیتونم گه شما کورشیده سلامتی ساز نیست دیگه. شما پیش مسکو آمدن در کجا زندگی میکردین؟ در خونه همسویو در خونه یک همسویه پیش خونه همسویه در کجا زندگی میکردین؟ پیش خونه همسویه همو اینی که شون خونه را که فروختم شون که دمو جبن مرا بردن در یک ابشید بوندنم دمو با پس اگه پول نیفتم چند سال دمو خونه همسویه نیم بیدر بیتریزه بری تر کردان زیم گوده که کم قطعی هم جه ایستاده. نه پیش خونه همسویه در کجا زندگی میکردین؟ خونه و در داشتم خونه و در ما فروختم همی یکم سویت که خل مشرفی ما چی ده پیشم به خونه و در ما فروختم شما برو وردم ایتر ما. برای چیشتگی بود شوهرتون؟ ما چی دروغ بگم امو قپیدنش با مو باید قطعی نمیگم دروغ میگن پروستا برای تماشا بیناده ما اصلا پرسیدن در کامنتر ما کامنتر فهمیدم بچه جانم مردم در شما برای چیشتگی بود در کامنتر شافیور بود بسیاری بدن همشون رفتن ایره محکم کردن. نه با چی گناه برای شافیور بودن شما محکمش کردن؟ خب بچه مرا نگفتن ما امو اینی محکمش کردن وای کن مرا نگفتن برای چی امو چیزوی هم تاری بیزیب قطی رفته ما دروغ نمیگم مردم مرا بکشین سر من کی بود نه اپا جان بسیاری بعد چی کرده سین پریجوات کرده سین ما نمیگیم دروغ میگیم پروستا میگم پرسیده استن در کامنتر ما کامنتر خونده در شما گفتم راست همین چی قطیه امو گودکا میده چیده بدن این 2004 برو واردمش 2004 برو واردن شد 2004 یک سالگه با بیخونه یک نیم سالگه دو سالگه بیخونه بیدرم گشتم در جو بدی جا اومدم 2004 در این حادثه کی رخ دادگی بود همون 2004 نه 2004 نه پیش 2004 بود همون ساله دخترک میده دستکم ده 97 بود 98 بود سال 97 98 شنونده بودن شو شنونده بودن شما بچه شما در 2004 برو واردین شو نه 2004 برو واردم چند سال شده 7 سال 6 بچه ما پیش ایو با یک او را خونه مفروختم در بدر 6 برای چی گناه شدگی بود؟ با گناهی که چی دورو قطی او دورو را میگه شفیوری را فریم میکنن منطره اینی میخیر چند سم دادیم برو واردن؟ خانه مفروختم بچم خانه مفروختم یه چیز پرسته یک خانه داشتم هم را فروختم برو واردم چند سم داده بودین باید دارین؟ 11,000 فروختم خانه ما بعد شوهرتون در کجای وزی؟ فرم داد رفت مرا پرت و قد گودکو خیس رفت یک زن یوروس گرفتک 20 سال نامد گودکو یا نسکی یک نان نیاورد 20 سال تاجیکستان آمد؟ نه تاجیکستان یک زن گرفت رفت سال 2004 برو ورده اینشا اوجه رفت مسکو؟ میدم موقتی میستان رفت مسکو نه یا نمیدونم که جای رفت که رفت وای تاجیکستان برامه بعد 20 سال پس و فهمیدیم که مو بیشکت ده بدای یه زن یوروس گرفته بدای چند سال پیش فهمیدین؟ کدوم سال بود فهمیدنتون؟ با اینی که ایمو دختر چند زنش سوانی میکنه زنی کدوم سال بود پریمیر کدوم سال بود؟ اینمی یک سال دو سال اینمی نمورد خیه 20 سال نامه بود من نمیدونم دختر چند قدیگه میزنه بعد یعنی که تو همین وقتی مردن شد شما نامدگی تاجیکستان؟ نه نیومده 2004 تا 2024 20 سال نبود понятно فهمو محمد شریف ممکنه میخوره سوال بتیم سلام علیکم و علیکم السلام بله بله سلام علیکم محمد ممکنه میخوره سوال بتیم بله بله گپ زنید آوازتون اومده بله
خاله یه سوال دارم جواب میتونی داده خاله جان؟ مایلی بچه جان مایلی جانی خاله. همین بابای لنگری چوه خاله به گردن نگریف زبور کردنه؟ بچه جان مای فیورال ده دخترم زمانی کرده گفت که من ایدرسی من نمیه گفت من نمیکنم گفتک و ایتریوار نمیکنم گفته و پس آیو بعد نمی امی نمری امی که ایدریس جان داد که نه این مادر عزیز ایدرسی من نمیه اوزر امیو فانتی خیریوی دارم من وقت ندارم کرم بسیاری بده برای که خاله جان مقصد از اینجا گوش کرده سادم گپاتو اینترس نشد برام قدر اومدم که همه لنگری بابا جان من گرفتن تهدید کردن که ویدیو برای پروتفی اسم شریف و برو گبزن ما ترا میگیریم زبار مینیم так тра исрои красен ки бра сем шарипов фон дора тра вайкна ҳамиш кам тарак подозрение бед ба ум хотир хидмат куш кардам نه بچه جان مرا اول ایدریس جان دعوی کردن همون هم تلفنی همون را داد گفت که مادر عزیز گفت اوزر گفتک ایدریس ما گفت کورم بسیاری بده گفت همون شاگردام گفتک همون ویو ده همون شاگرداش خدا جان انا کسب منم رنگم کسب ختم هر روز همین درن افیری یوتیوبم لنگری هر روز افیر کرساده نمی یک کسمی برای پروتفی اسم شریف یک کلمه میگه سراز میگه کارتا تمون دین افیش تماشا کردم دین بود یا بچه عید شنبه برای کوارتیرش پرسید سراز گرفت کارتاش همون راست اینترس نه کی خیلی کی مقصد نکرد میبرن تا یک کلمه گپ قطعی نفهمیدم خیلی اینترس نه که اینو را نکردم مثال انا میش کم ترک اینترس نه که اینم یک کلمه گم برایم همین سر منن اسم شریف میگه که پرابلم چه کارتا تا بگو سراز میگیرم میبرورش شما را میگه که اون طرف مرا بچه جان امو خدا برکت امو کیرا نایی ایدریس جان که نامری تلفنی همو را دادکم گفت همیا بچه های سازن فون دارن گفتن فون دی خیریوی داره گفت مادر عزیز گفت کرو تبور میکنم میگه هزار یک بار امر گفتم گلار سوار همون جا خاله همون جا گفت خاله که کارم بسرم جا میگفتی که خیلی بیا 50 دا 50 کنه ممکن سراز میگرید میبرورده دیفیر نه بچم 50 چیه؟ من 50 نه 60 ساله‌ایم بچه جون خدا اگه پاس تاف نتی همون سوم زبار جمع میشه کو 50 دا 50 مینن و مختن و یا که بگو موضوع فهمیدم بچه فهمیدم این گفته من سری خدا را ویرون کردی خاله سریم نویرون کم سر خاله ویرون نکم اینترس نده در روز دو سه باره فیلم نه لنگری هم رزه بار منه چون خاله را گفت که برای اسم شریفو چه نباید یک دیگری چیز باشه نه یکم پرابلم نیست از برای الله بکنه ما طرف داریم خود من گفت که پای چی هم که پرابلم داشته باشم ایشان رو کمک منیم ختمولی از بوری از حرکت کردن نکوره دیگه هم خیلی مونده کم مشکلی تو نگو که اکه محمد بخدا که بعد امو رزبار رو چیم کارم رم تا کششید ها؟ میترسی دیگه چرا ترسیدن نکنه نمیترسم شرینه رو خود چند قشنه بدیختم مقصده خواهی عزیزه مردم در شما بچه چون شما دختر میشه من عذابی که من کشیدم خدای تعالی خودش میدانه حالا میدانه بله بله خاله جان زیب نشب فرق نداره آدمی کسی هستی راست که برمده از برای الله وی میکنه یاردم میکنه انشاءالله میگم آمد یک کارتو نبود میکنه انشاءالله همه شما بیاین بچه جان خانه ما بیاین همه کدام تاجیکستان هست بیاین همه خانه گفتم بیاین در موجه در مخدا بکشم خدا جان هیچ گم ندارم من همین محمد السلام علیکم و علیکم السلام من فرزند امی مادر میشم اکه قصه را من همین راست شم میگم 4 ماه پیش رمضان من زنگ زده بودم خودم اکه لنگری در این فعالیت که را نمیدانم پیشکی هرچی نگوین یکمش اپا جان بخشیش من خودم زنگ زدم تلفن ما را نبرداشت من خودم شوهر دارم توی 3 فرزند دارم
خدا با شکر خیلی مادرم در زور ما آمده ما زنگ زدیم این خودش سیدیلکا کار میکنه اولش که وقتی پدر من ترمه شد این مادر برای ما را هم پدر بود هم مادر بود خدا این روزه هیچ کسی ایشان نتیه اولش اوجا در من نویسن که این بیوایش پیتون چیه این خگپو در کار نیست اکا جون من خودم 4 ماه پیش ای تلگرام شوهری ما یافتگ نمره اکای لنگری را یک بچه در زنگ زده و بچه نمره را امو اکای لنگری را داده من زنگ زدم گفتم که اکا جون مادر من 60 ساله سیدیلکا کار میکنه کامپیوتر وزینه 1.5 سال بیکار بود گردار در ما را خیلی کار کرده خدا با شکر پدرم همه خالان هم گفته سای 7 سال ترمه شد 7 سال ترمه شد مایدک بودیم همچه ویدیوش برامدگه پروسه مادر من عصبی شد پروسه گفت زدن نتونیسته 7 سال ترمه شد ما 4 تا فرزندیم 3 دختر 1 بچه ایم وقتی که پدر من ترمه شد 7 سال ما را یگم کس نان نداد خدا برکت بده همسایه را یا توش نان من میداد یا توش پشوکه من میداد یا شوقات من میداد خدا خیر ما در یکم سویت که زندگی میکردیم باور نکنیم برین همجا بپرسین زن احمد همه میگه که چی استوریا بود این یگم جای دروغ نیسته مچیت خال همجا خانه زمینی داشتیم وقتی که پدرم مادر ما گفت که خانه و در بفروش ببران مرا مادر ما خانه و در فروختک 1.5 سال بعد برآوردن راستی 1.5 سال ما را اول بردن 4 تا فرزند آسان نیست خیلی این مادر برای ما را هم پدر بود هم مادر بود وقتی که ما را بردن کوارتیر اول کوارتیر 3-4 ماه ایستادیم بعد اوجر بردن من اکسیژن در زنده کردیم اکسیژن تیم ندادن امی امکیم هرچی ما را اوجرم سر کردن آمدیم با همون کوچه که زندگی میکردیم در یک خانه همسایه نه اساس کرده بود و همسایه خودش مسکو آمد خونه در تریزن نداشت تریزا در کردون درو در کردون چسباندیم تریزا در کلیونکا چسباندیم خیلی همجا زندگی کردیم وقتی که پدر ما 1.5 سال خیلی همجا در 1 سال زندگی کردیم خدا دروغم نکنه پدرم اترمه برآمد ما را یگم کس نگفت که پدرش ما اترمه برآمدک ای مچید مادر ما گفتن که وای احمد برآمده زن احمد دیگه چیکار میکنی نمیره خونه هم خیلی تبارای شوهر شو بود نمازی شام بود سحر ما را گرفته برد خیلی رفتیم 1 ماه 1.5 ماه زندگی کردیم خدا راستی جنگ جنجال شد 4 تا فرزند خیلی خودتون بفهمین مردم که در این زندگی قدر قینده که در 4 تا فرزند با ایسو پدرم ایسو من 1 ماه 1.5 ماه زندگی کردن ای زندگیشون خیلیش جنگ جنجال شد مادر ما فقط میزد قطی 1 زنک من نمیدونم وای زنک قطی پیش ترمشیدنش گپ میزد یا که بعد ترمشیدنش راستی گپ روس بود در قرغیزستان ما را خیلی امی مادرم بعد رشکی شد خیلی شد که جنگ جنجالشون بسیار شد به حد میزد مادر ما این سوایو جنگ میشنخه خانه خودتانه باشه سیرانه 4 تا فرزند قینده اولی اگر یگم کسمی روزی ما را داشته باشه ما دیدگیم میخه به خانگی در خانه مردم میگن که همین انسان ها راست میگن پدر من مادر ما جواب شد داد مادر من رفت با همون یکم سویت که خیلی اوجا در همه شناختن که زنک با منی این خیلی اگر یگم چی میشید ما را یگم کس نانم نمیداد مثال پشوکرم نمیداد این روزا را ما را هیچ که نگاه نمیکرد بعد مادرم نجواب صدا داد بعد 2 ماه بعدش پدرم خودش رفت دیگه تر ما ماندیم در همونجا 2 کس مونده 1 جا موند 3 کس موند استغفرالله من و خواهرم اپا 1 کسی دیگه گرفت اکم همونجا ده بود اکای من راستی گفت خیلی خونه مردم که بودک ای مشتلغت ما که دختر که بودیم گرفته که نمیتونستیم نه که اکم خاله جان گیره نه که کارات بود میشه انشالله
اینا بستین ما کنم اکا جان بخشی وقتی که اکای ما که بچه که بود ما یاش بودیم ما کودک بودیم وقتی که وای بچه که بود و گرفتن میتونست از مطلقه دایی چی ما که دختر که بودیم ما گرفتن نمیتونستیم برای چی که ما جورم نمیدونه یه جوام رفتن نمیتونه دختر مردم چقدر پرشکسته میشوه وای اکای من را فقط میزدنش وای میگریخت وقتی میآوردنش 5-6-7 ماه بعد سکوش چیتین هم بیرونا در تگ پدولای دومو در بلوی چردکو در هر جا خواه میکرد خیلی ازیر کسلی عصبو سوز نیست ای زدن بسیاره مای بیشیدگی پوچور در میزدن با ملت تا خدا این روز هیچ کاره نشون نتیه وقتی که میآوردن سر و دهنش چیپ چرک بود سر و دهنش چیپ چرک بود وقتی که اکم هم ما 1 سال استادیم سال 2007 و چند مسکوه آمد همه قشنگ همین چیزی هست همین 12,000 اولیگ میگیریم در یک پالیکلینیکا و پالیکلینیکا در پول میشه که 3 اتاج میشه 12,000 اولیگ میخواد 3,000 کوارتیر میداده خیلی نگاه کنیم ما 4 تا فرزند بودیم او اکم فقط میگریخ میوردنش با میگریخ میوردنش میگرم خیلی 3,000 مو در روی میکرد 3,000 با او اپم روی میکرد 3,000 تا کوارتیر میداد 3,000 تا خوردنی خیلی دیگه 1 سال کار کردم خیلی دید که ما در عذابیم ظروف نرسید ما سین سال ما مایده بود خستک 2008 رفتک اول اپاما شدن تیچین 1 سال هممونه شد راست دیگه به قلینگ بیچم 1 کاسه آوکد برآوردک دادم ما خدا باشه خیلی وزی همه زندگی ما سازن خدا این روزا را هیچ کار نشانیت ما که زور ما نمیرسم ما خمون که آدم کمبغل که هستیم خیلی اگر ما زور ما میرسید ما هیچ محل ما این اوچما در افیر نمی برآوردیم این مادر هم برای ما را پدر هم برای ما را مادر پدری من وقتی رفت همون رفتگیش 20 سال نه سراغ ما کرد نه زنگ من میزد نه گم چه مادر ما بر شوهر من داد ما صاحب آمینه جان یا مصلحت کنه ویدیوش کنه آخه اینجا با چند کسی دیگه در اوجا اوچرا دیستادگیان ساعت هم 1 شب میشه دیگه جو قطعی دیر شده ساده مقصد 1 روز معین کنه بگیره ویدیوش کنه که محمد آخه فیر همی شما سوال دادن که دمی سوالم جمع برآمدم امی مادر که گپ زده که نمیدون عصبی شید ایج اوزه چشم 1 چشمش کی آمینه جان من چی سوال دادم گفتم که اینترس نبود به قدم خاطر که در روز 2 تا 3 تا افیر میکنم مون گپ زنه همه خودش уже همه موضوعایی که خیریه ما در افیر هم میگذارمشون همه خودش ویدیو های مون بیست کارتاش موندگی در یوتیوب کارتاش موندگی نه گپ زنه به حاضرم میگه تو یک سنه فهمیده گفتی مقصد اینترس نبود چون اگر لنگولی نمونده همه خودش ویدیو های از در تلگرام شما نمیبینین در یوتیوب کارتاش موندگی مون گپ زنه بود کنه بعد جنبش میکنیم نکی افیر میسته سخن میسته ادام تماشا دوران خال تماشا شروع بود کنین بگی یاردمش به خاطر خدا موندگی شما نمیبینید در تلگرام در یوتیوب کارتا موندگی بچم بو نقل کنه همشا چیزی هستن خاله جان زیغ نشو اکا وقتی که ما خیلی این مادری من در اومدک ما را شوهر داد اومدک با کار کردک خیلی دوستم جمع کردک گردشت سنگ بودک پریستوپش کپید رفتن اپیراتسا کردن گردشت خیلی یکم زنک باشه یا یکم چی باشه مرحمت نشون بوده این خیلی ایجانه که خیلی مردکو بسیارن یکم کسی نگم زنک باشه یا باور نکنه مرحمت براون ببینن یا صورتش میگیره با ویدیو ویزو زنگ میزنن نمروش اکای ضرب در همون ویدیو موندگی های بعد گرداش اپیراتسا کرد 1.5 سال بیکار بود بعد دیوای برو اومدک در پیش اول پارکینگ بعد دیوای برو اومدک چند جا همی CDL کو گروپ پیره میکنن این مثال 40,000 اولیگ باشه 20,000 میفروشن کارا این مادر خودش پیره 60 ساله من دیدم که عذاب میکشه این قدشو بلندم نیست که و کمپیره هوچ کنه و شینانه و من خودم که مادر که هستم عذابی مادر من میبینم دلم سوخت به همین اکای لنگری زنگ زدم
اکا جان من یک مادر دارم 60 ساله خیلی زورمان آمده اکا جان یک یاردم کن که مادر من صاحب خانه و در 20 سال ارزوی دیرینه این خداوند این روز هیچ کار نشان نتیه 20 سال به خانه و به در عقیب ما کلان کردن شوهر دادن و خیلی ترمه ایش اوز با ایکس بختش سیاشید اکای لنگری ما گفت که ما در توچنه ادرس در کرای گفت تلفن چم اکا جان گفتم در خاکهای پاد صدقه گفتم التماس مادر من اردم بده ما را زورمان آمده خیلی نمی یکم سویتسکی اگر خیلی باور نکنین لبای کسرایی کنین بروان بپرسن که زن احمد این خیلی زنگ زنین صورت که بگیرین بروان بگن که چند فرزند چی خیلی عذاب کشده همه همونجا در ایمیده تا کلانه میدانن که چی روزا را دیدگیم همین تگو چند بار زارش کردم تلفن در بالام کش خیلی 3-4 ماه ایبان گذشت ای اوچم کمپیر یک کمپیر نگاه میکنه کمپیر لیجهش گوی میشه هوچ میکنه میغلطونه گوی میشه و خیلی زورش اومده میونش در میکنه همین گفتم ما در یک یاردم کن که یک سامانیه 2 سامانیه که همین مادر یکم صاحب خونه شه قطعا و کم برای زندگی کنه نکن نکرد خیلی بعد مادر من نمرای همون لنگری را دادم گفتم اوچه جا نبود دیگه خودت زنگ زد یکی میکنه گفتم گشت اوچم زنگ زد تلفنی مادر من را نبرداشت راست تا اوچه من گلسوای شد که منم خیلی زنکم هم خیلی با طریق سبشری نمرای اکای ادریس روی کرد تمام و گلسوای روی کرد که این امی آدم ها انشاءالله کار شما را بود میکنن چون که خیروی دارن همین مادر سلام علیکم اکای و علیکم سوزه برادر خوبه سلام علیکم خوبه الحمدلله تو زکای هم minut بسا گپمون گپ زدی همه اکای یاد سخن میکنم برو میرم همه فیرتون بخشش زیاد که پیش گپ تونده برآمدم همین جدا یک کسب مقصد نسبت اکای لنگری مقصد باید دوراده میگه که چوب باید ویدیو نکرد گوش که اپا ما دارم بریم تماشا داشتم گوش که سردم گپای خطا ایجاد یگان کس قرضدار نیست اپا امینه به گپ دشمو داخل نداره گپ دیگه کس داخل داره ایجا یگان مدام должен نیست مجبور هم نیست که و شما را برای افیر کنه یا که ویدیو کنه یا که شما باید زنگ بزنه مجبور کنه که شما را ویدیو کنه یا که برای دیگه افیر کنی اینا بکوان کنی و شبکوان جنگ باندازن توکایا مردم جنگ میاندازه نه توکایا این همی سوال دارم مردم که همی جنگ میاندازه نه ببین برادر یه دقیقه بست برادر چرا گفته است پرامای اگر من در نظر داشته باشه پرامای برو گپ زنه بچه مریم من ترا گفته استم مریم من ترا گفته ساده نکته گپم نگوش که وای должен نیست که مردم از بار کنه وای должен که زن یک کسا براره صورت چاو ویدیوشا تهدید کنه که اون زنه که شوش زنگ بزنه افکاس کنه همین بست یک سوال تو گوش که تو گپ من نگوش که نه من ترا گوش نمینم برای که تو سر نمیدونی زنگش میزنه وقتی که شما زنگش میزنه وای نذاشت شما را نمیبره ویدیو نمیکنه کو وای شما را نذاشت نمیبره ویدیو نمیکنه وقتی که زنگت میزنه یکم کرده یکم میشه بعد میشه وجه کنفلیکت چون نمیخواد که برای نذاشت اسم شریف ویدیو کنه مرا گوش قاسموف گفتی که لنگولی دولج نکی بکنه ها گفتی که لنگولی دولج نکی بکنه اومد اینا چوت نمیخواد مرا ویدیو که نذاشت گوش که نه از سوال دادی که لنگولی دولج نیست که شما را کمک کنه برای کمک کردن ویدیو کنه مثلا میگم دولج نه دولج نه должен نیست должен بچی فکت доказать когда میتونه که должен انا گوش که برای خاطری که چی با در وقتی که ما خطیوای کانفلیکت داره میبره میگه که ما خلق کمک میکنم تو چی میکنی وای افیتسالنی خود کانال خیریه کرده افیتسالنی انا که سوال دیگری همه جنگ شما میتونید میگم جنگ اوسمون تو درباره خیر گپ زدی تو درباره گوش کی سوخی تو درباره خیر گپ زدی تیز گوش که مرا تو وقتی که گپ زدی ایتما با تیما نگریز
درباره خر گپ زدی که دولج نمیگوی من تو گفتم که دولج نه و فهمیدم تا برای چی برای اون خاطری که وقتی که کنفلیکت ما رفته در بند میبره میگه که ای ما خلق مردم کمک کردم تو چیکار کردی چی بعد در اونجا میگه که من مردم کمک کردم وقتی که مراجعهش میکنه نمره شاگردی مرا میته سوال در جواب خیلی وقتی که اینا نگاه که وقتی که نکردک وقتی که مراجعه کردم نکردک هوا که نکرد یوردم گپش میزنه گوش کن قاسم گوش کن مرا همین آدم برآمده چی خیلی هستم را گفته که لنگوری در نوی سوندم نمر ادریس داد همین گپ یگون پس زنیه یگون مینوس های با مریم تهمتش دوران اینجا مریم تهمت نداره نه اوز پدرجی اوز من مریم دم اوز من نشدی مریم کایت گپ میزنم تو اشتا که اومد گفت که مرا ویدیو نکرده نمر ادریس داد همین گپ یگون نوتوریه یگون جوش نوتوریه من نشدی اپاشکا یگون نشدی که ای اپاشکا که انایش توریه 100% از نشید خب انایش 100% که باشه میگذاریم انایش 100% باشه گوش کن مرا نه گوش که استاپ زنگ تا بگی کاکو استاپ تو زنگ تاخدت بگی گوش کن مرا ایسه موز میبرم تا گوش که چی میگوی من تمارا گوش که اوست زنگ تا بگی تمارا گوش که تو درباره مریم درک نداری که در پریمو افیر آدم اوگراژات کردگیان ما را دکازات کردیم برو وردیم تو چی های دوری اوست همونم گابزا گپا نگفتی که اسم شریفوف که بعد او اگراژات کنی و بعد او افیر برمدنی و چی کارا شد منه چی کارا شد منه کو بعد ترما زنگ زدن چی کارن اوز اومده دایج گپ زده که تیپا مریم دا کوردورم مریم و تومات کرده دا پریمو افیر ما دکازات کردم اگراژات کردن و یورا چی گفته سی تا های دوری بلا دایجا مسش هست همه صورت و همه اسم مسش هست او با یو بلاد خب گپ زنین شما مسئلهاتون چی موندگی دختری یا پدرمون گپ زنه تماتون بود کنین شتابی که جنباز شوی کور مسئله شما چیزی موندگی باشه گپ زنین در بین یا پر میشد نکن در جای گپ زده استم ما چای خورده استم گپ زنین اپا امو لنگری مادر مدادم زنگ زدن نبرداشتن گلاسواج دادن که خیلی من زنک مثلا خیلی باور کنم با طریق ثبتشنی همین نمره اکای ادریس داد اکای ادریس هم سخم یک بار سلامش نویساندم راز مادر من دادم که نخه واتساپ داشته و چجون خیلی زنگ میزد خیلی زنگ دادم همین راز برداشتم خیلی اکای ادریس من نگفت یک دو روز گذشت درست 3 روز گذشت اکای زاروب که صدای غریب در کانال صدای غریب ما افیر کرده خیلی من نمیدونم این یگم بسیار چیزاش هم مثال نقل نکرده در کانالش ممکن یا عصبی شد که زنک پیره خیلی فهمیدم ممکنه در زندگی خیلی عذاب کشیدگی برای همین نمیگفتی زدنه و تو نمیگفتی هم میفهمم ایش کنم چیزی حقه بعد وای بزرم گیره نکن خیلی بعد همه اکای زرا براورد راستی گپ در کارتمون 8000 روسی جمع شد ای همون کارتا ای همین مردم یک کسش 1000 رو بگذارن یک کس 500 رو ای تاجیکستان با 200 سامانی دیگر گذارن آبشش 8000 تا همین روز جمع شد اکا جان خیلی اکای زرا گفت ثابت که با اکای اسم شریف مادر ما افیر میکنیم و چجان هم بگو زیغ نشوه مثال خیلی اپا خواهرو اینجا یکم گپی که ننویسین این مادری منم مادر شما را نمیشوه دستان بیای یاردمش بکن ای دستان نیای یکم گپی گنده ننویسین نکجو یک کف دوام بتن ایدشون یا باستا مادر من 20 سال در 20 سال ما را پرتافته بود این همین در قرقیزستان کسل وزنی شد اینمی دهمی فیورال ای دنیا گذشت در هم تاجیکستان آوانش 2 روز یا 3 روز با فکر من خیلی داوج عرخر شید خداوند خیلی ایشان خبرش نبره چی روزی که ما کشیدیم هوایم خیلی کشید در خیلی خدا و اپا جان بخشش چی بگم اپا جان بخشش گفت نه چی بگم
همین مدل در افیر گیره کسی ایوتیوب هم تماشا میکنه دیگه ملت هم تماشا میکنه با خدا ناموس دارین شما چه مردم شما ناموس دارین والله دیگه ملت تماشا میکنه ای به خدا یا یاردم بگین یاردم کنین تمام تیم را پوشین به خدا بگین یاردمش کنین به خدا مرغین چیم به خدا خدا کمیته قرات کسی که میگه دروغ میگه همه نویسن که یا شیطانن یا چیان این خیلی گپا در کار نیست تکا جان Апаю меня, иншоаллоh Худо розӣ боша ҳамааш соз мешавад. Ӯе ки ҳамун ҳақорат мекунанд ӯ ҳамун сагои лангулӣ ҳамун рамзиам киян охи дига ҳамоан охи. حقارتم نکنه یک کف دوام بتیه کدو میتونه ایدستان دم یک کف دوی شما بده بستن همین جای بچه با خدا اکای محمد صوف فوق دروزی خوتی کدر آورده ما نیم خلا گپ شبگه برا آخی صوف پلی دادر آورده با خدا این پرابلم داره اوی ده کسی دیگه ملتو تماشا میکنه که با خدا ای وش نقل که سه گودک زویدک وش نقل که همش نقل که همش خوبه زن گرفت سه تا فرزند داره فرزندا شعری آکششون در اینترنت خیلی و یورا ما نمیدونیم هم خیش نویدیم خیلی اکه خداوان دهم فیورال ای دنیا گذشت خیلی اکه دارم اکاواش و قدر ساز نیست در خونه مردم ای نه مثال این سیدیوکا خیلی نه کورا میخری تو سه ما کار میکنی یکی کامپیوتر دنبره با چند قید دیگه بکار میمونی اگر کدامی کار کدگی همی سیدیل کده میدونن باز در میکنی که با اینا مثال یکی کار بخری اینا 20,000 بخری اگر امو یک هفته ده بنبره و سراونا 20,000 میسوزه خیلی 17 سال میگن در مسکو اینقدر سر سال جمع نکرد خیلی این مثال کار میکنه خیلی من در تاجیکستان یا اپام در یا خیلی این بیبیه چه خیلی یکم کسل میشه یکم بیمار میشه فرزنداش یا نوساش این گپای زیادی شکل لبوی وقت پیدا میشه و فقط ما چی گفتیم در همینجا کسی که میتونه کمک کرده ما در اول همی اپا را گفتم که سینی سال شما خودش اوجه با کمک توغری میبیوه گرچنده که چی میگونه میگو ممکنه گرچه سینی سالش ما اگر در همین قدی راه در جوی مثال در تاجیکستان وقتی که میگشتم گفتن خوب نیست مینت میشوه لیکن مینت نشوه به خاطر همین آدمی را که سینی سالش مثال باید جای هسته همه آدم اما به هیچی کمک میکرد پروست به هیچی نذاشت پروست تک برای که سینی سال همین را طلب میکنه برای هم خاطر هر یک آدمی را که مود مسلمان حداقل از سری همو پولای داشتگیشو که در خودش 10% داره که باید همون خیر کنه بیازنیم هر کدومون پروست از برای الله از برای خیر میخو میتونین کرده بکنینش نمیتونین دلتون یگون دور میره نکنین یگون جای وایش نیست و شما هم دکور نیست اپراود واسه کردن شما مراجعت کردین ما شما در افیر موندیم آدمایی باشن که بخوان کمک کردن مرحمت باشن که نمیخوان اختیارتون همش اختیاری یگون کس مجبور نمیکنیم رحمت کلان اکا جان از خدا از شما خداوند راضی باشه کدام یاردم میتید مادر مرا خداوند چی مراد و مقصدی داره خدا خرش به درگاه قبول کنن از برای الله اگر خیر کردنی رو یک سمونه دو سمونه لیکن کمیتری قبه ننویسانین اکا جانا اپا جانا پدران مادران التماس انشاءالله یاردم میکنم خاله جان گیره نک برای یک مشکلش داد چیکار میکنین گیره میکنین یک مشکلی دنیا انشاءالله آخرت بخیر باشه زیغلش یاردم میکنم جا برادرام هم بسیار تماشا کسی خدا برکت کنتیا اینو ایمی خلق تاجیکستان خداوندی کریم خدا فیض برکت برسونتون همه تونه خدای الله خدا جان مرا که یاردم که ای خدا 100 برابر به فرزندتون به کسب کارتون برکت یا ادریس جان زرب جان محمد جان همه شما همه خلق تاجیکستان خدای خداوندی کریم همه خوشبخت کنه همه وقت خداوندی کریم خونتون پر فیض برکت باشه تیانده تا کنه خدا جان 100 برابر بتا خداوندی کریم آمین چی بگم بچه جان زرار جان شما در رحمتی کلانی دیریز جان خدا حضوری فرزنداتون نبی همه وقت خوشبخت باشه هر نمازان من دروغ نمیگم بچه مینه نمازن کما میخونم оправдать накинин ва бисёр благодарить накинин ма
тарафи мо Масад Раҳматбоӣ бисёри бад накардем, ман қаназ намебинам. Ҳамаш қабул ай, ягон ҷой мо дар пуштумон пуштора накардем. Ҳамаш қабул ай, ягон мушкил нест, ором бош. رحمتی کلان فرزندگان همه بچه ما میفهمیم که شما مهاجرین، شما دقیقه هر نان یک زمینی آبین شما دقیقه نه که خیلی منی مجبور شدم برای خدای الله 100 برابر بتتم بچه جونا معظم اینجا را میبینم. اکای محمد در اروپا چقدر گذارون دکرتا یا یکون خیلی در اروپا؟ آه اکا اینجا مشکل تر کمتر چیز вай трансфергоу қати дори приложение не ака меша тарафи Россия гузарон дар станция трансфергоу ҳол вай мекунӣ через вай меша международный бор як бу номи амро ака программара трансфергоу трансфер менависи ки ҳаму play market ё ки app store дабза чизе ки дорӣ вай мебурӣ акай муҳаммад амин номро ватсапи ман илтимос ягон акау бародар занг назана ман соҳиби шавҳарам 3 фарзанд дорум зиндагим худо ба шукр созай ин картаи шумо я картаи мане хақи надора карта хоб хай занг назани илтимос бардоро вай бардори европа будаги да кадом давлати европаи брат тарафи германия дакар да англия ягон кас боша агар барои перевод кардан мада хабар тен ман рублтон рӯй мекунам шумо мада фунт перевод кунед мешава хешам ака мақсад ма картаи рубли ам дорам ку мақсад ягон каси боша ки фунт боша агар дар великобритания боша ма рублш перевод мекунам вайда осон меша бе комиссия вай мада чиста просто фунта перевод мекунам барое ки ма хмам агар ки усусу айса байса фунта через кунам ма через чизо хати мекунам через Binance через криптовалюта туғри мекунам всё равно ай падени курсу ай курсу хеле чиз прямой чикни бо осонтара да кам терияд мекунӣ барои ҳамафтон фақат великобритания будаги ё худ германия боша агар ҳам трансфергова чика через авай оз бинем ку бачаон каса билада боша ягон бародар оз як дақиқа иншалло боша ҷа чиз худ мекунем шагани великобритания боша нагар великобритания боша ман рублтон перевод мекунем шумо мада фунт сон да карта ҳами пароста мешава ка ягон сон да карта ино прямой да фақат через трансфергоу метавонӣ карда не ай тоҷикистон мақсад ай тоҷикистон мешавад дар российский тоҷикистон мешавад як чиз дига хоҳиш акаҷон ки ба худо кумуш ка каси соф ҳами я одамеро медорем ҷа баҳс мекунад ка ба худо даст чап шад даст рост фарқ намекунад чум чӣ гуфтез ба худо бара даст рӯ та боша қафои зиндагӣ биша ака чӣ гуфтез иҷа рост мегӯй не ки охи як гапа ки брат вақте ки намедорашон ку баъд меишинан гиря карда ами я биан чун шохна меша мераван медора ё фақат медора фақат масъала политикира меқабад та кунад мехорад та бара фикри дика та кохи мон ами иҷаи хола гира кеса ама бачам поинда найсондесам ки ба худо бегуна тамошо мекунам эфира ку ака валлоҳи қасам ай бехмонда ба худо ака бача бигин ёрдамш кунем ама каса я ёрдам кунем чӣ кона мекунад шарта шумо да ин хола да пешумо гира кунам ба шумо бовар кунед валлоҳ ай ба худо темболе ки ам хивазада буд муҳоҷире ай ба худо хайр иншоалло барои кори гап задан чишидак бо мардумам мисол ором меша просто иҷа ташвиши мардум аз хотири чишид аз хотири ҳамин факте ки лангули худаш накардаю инса перевод карда уже мардумам дар чишидан ки савол метавонда хичонда ки одаме ки кораш ҳамин чӣ намекарда валлоҳи қасам ку ака бегуфтаетам чап ростам авира медона ки бизан хушон медонам ки уже тарам ами оли гап зан медра кор мекунад ки ба худо ами кор мекунад ки як гап айда ам бигина ки рагум пасава кунад ягон печат бизанад дар пешони ҷуда валлоҳ қасамшон ба ин дараҷа хабисен шумо бале масад ин барои ма чӣ бора гап зеси ин модар барои ма масад ин модар барои ма угроза нест як чихе бигум як одам беғараз хостин кӯмак наша нахостин ҳеҷ ма номраша мондагим номраш дар пишти ман нест дар экрана ма дар ягон мушкил нест иншоалло бародаро кӯмак кунем акаса иншоалло дастгирӣ кунем холара ҳеҷ кона мекунам шаҳр нест дар пеш оида кунам ба худо боро 2 сум пул я бегуна тамошо мекунам ба худо айбай бале ман аз ҳама муҳим саволоро додум шумо ки уже одами тамошо кардагӣ мефаҳмед ман саволоро барои соло додум
7 сол гуфтак ай соли 97 баъд то 2004 биромад, 20 сол гуфтак ай соли 2004 то 2024 вай биромад. Ҳамо беҳуда набуд. Агар дурӯғ мегуфтаги ҳамиҷа уже ошибка мекард. Кораҷон дигар дар пеши Лангулаи Казёл сар тахам накард. Чӣ пешниҳод дорӣ ҳама якай Муҳаммад бигӯ ба хоси Аллоҳ будш мекунӣ. Одам нестай. бале ина эфир сохранит ҳайван эсе мисол баъди чи бо сохранит мешавад бо баъдан бо фисёрано бо то хурдан мегирад тамошо мекунанд. хоб ягон чи дигар гуфтанӣ бошен агар хола гап занен агар набошен панотон ба худо эфир сохранит мешавад. бачаҷоно духтарҷоно падару модарои азизон худои таоло бачаҷону духтарҷону хоҳаро апо файзу баракаттон абрезан. шумо мара барои оло мара ёрдам ки 100 баробар худои таоло шуморо битта худоянди карим амин. чӣ бигӯм бачам худои хусбахт бошед саломат бошед. не барои благодарит кардан ҳеч дар кор нест. агар гуфтам хитон дар ягон чи гуфтан дар кор боша биге набоша панотон ба худо картатонам мондему сохранит мешава эфир. ҳамун номри телефони ҳам духтарчара бигирен номри картара бонем бачаҷон мурдам. охе ака мутаассифона картатон дар ҳамин номра ира мо наметонем. рост ақлим намераса мебахшида бахш итария намекунам. зиндагӣ як кат вайрон кардан барои ман мурдам. ҳамин любой одам ҳам мефаҳмад ки мисолам номар барои зангзанӣ мондагӣ нест. охи занаки номраш мондагӣ ва шу дора мисол чи дар кора занг зан чиқа занг намезан. раҳмати камон. саломат бошед. раҳмат. амин Лангулия таниё макам омад мумкина гапзанам. бугу брат. Лангули гӯш ки ҳаққи мардумам бас ки хӯрданам ё ки буро бахшиш пурс ё ки ҳамин бас ки метавда бита ба худо ҳам ҳамин пуршида ҳамин мусор ранги ҳамита одаму бас ки ба худо ё ки буро бахшиш пурс ё ки ҳамин одаморо террорист набуро гапора ба ҳамин гапи насиҳат барномаро ба гапи ҳамин насиҳатомези пандомези ҳамин бародар ҷамъбаст мекунем бародаро. хоб дар палини тени 5 дақиқаи дига ягон чизи муҳиме боша ки ягон кас ажда дошта боша ё ки ягон чи боша гуфтанӣ мебуд гуфта боша 5 дақиқа. Муҳаммад ҳамон одаме ки пешаи модарҷон ҳамиҷа разбор мекард ҳамон гап меколамон баҳси байни ҳардуи мобил меколамон бояд биромад ва агар эфир да боша як пайродиш мекунем кира брат пешаи ҳам модарҷон баҳс мекард ку ба ҳар чи шуморо хӯрда чӣ мекард. вай асадулло буд ки буд ҳамон вай уже гапша зад рафт ку вай худаш биромад брат ман ӯро набировардам худаш биромад коми саволаш додам онҷо гуфт ки мо гапҳомона гуфтем биромад худаш вай ба ихтиёри худаш ман дода будмешам ҷа чӣ кор кардӣ ман ҷа саволаш дода будам мегумад анамҷа худаш самостоятельно биромад ман набировардам вай худаш биромад вай гуфти ман ай давраи садои умед тамошо карда истодам ҳамин Муҳаммада баъд гуфти чи ба ҳамин Муҳаммад ҳамин одамое ки против масалан ҳиз гап мезананд ҳамиёра против яваё гап мезананд ман гуфтам ки чӣ ай ҳамун давраи садои ғариб садои умед аст садои ғариб аст чӣ ай ҳамун давра агар тавая тамошо мекардӣ ҳамунҷа дар ҳамун ҳар як видеош акай Муҳаммад гуфтагия ки то мара нарасем ман намерасем ҳамин гапаш шунавдагӣ ди мега ки Муҳаммад гапа гуфтагӣ нест мега Муҳаммад гапа гуфтагӣ нест Муҳаммад мега гапа гуфтагӣ нест мегӯм значи чӣ дурӯғ гуфта истода ки ай давра тамошо карда истода мега ман видеои Қазоқистону Ӯзбекистону Қирғизистону тамошо кардам ман каракай Муҳаммад гуфтагӣ нестай чӣ дурӯғ мегӯй ака ман гуфтам ки шунидагӣ набошам бура хоб ку
акаҷон илтимос тери бачата сафа мо гапмона давом кунем ки одам гап назад чизе аст дару гап бад яй талим мега кия худаш яй талим мега одама Асадулло асадулло гуфт ай талим барло барлой то неста барло ки бача ози я хоини пеш пешай апара шогирди муҳаммад иқболай нами не даже пальтка гап назанен шогирди муҳаммад иқболай нами маймун гӯш кир я минут беки эсем ки шари кадам аст шумо атомара хоин меги бадбахто инаме ки маша пашкара буфамонен мақсад ҳозирам дар эфира холара бубро ба қати суҳбат кунӣ аборакаҷон бубро ин холара ман агар ҷа бурорам исключит меша блок мешава холаҷон бо телефонтона букишем бубро на эфир акаҷош бикашам кнопкаи сирхай поёна нигоҳ кунем байри звукда нигоҳ кунем букишем бубро сурати телефонои сирха я савзак да микрофони амра буҷикен мемра сирхак آخه ما داماد تلگرام تغری کردن دادم بگو بکشنش با بچه‌میره خزای کم تغری کدگی بل من نمیدونم یک نوبکای سر خواهم جا جخینم رو اوه ملادیس کانتو نزنی شریف اسم شریف ما براد اسدلو براد دمیخت همه را خوی نبروخی یعنی کی تو مشکل نمی خوی نای نمی کی خوی نای برلا خوی نای در دبسوده من دب شمون خوی نبودن شا این آز من میگوز پریزنت آگه میگم برلا خوی نای من میگون دبسوش هستای پیشوی ملت هم میگه که زندانش میکنم لعنت خیلی میگه دارم زبسوش ها اون در اینترنت میمونمش کی را زبسوش شده این هم برلای که باید گفت زیسته و نمیره ما هم قدر فهمیدم که اوز اگر فهمیدم که ما اگر افیر در اختیار شما اونم که کمتر گپ زنه شما پا گذار تیم پالیتیکا میگذاریم برای هم خاطر نمیدونم نه پالیتیک تمام میگردیم محمد همی آدم شما برنامه اختا خوی نایمش من میخوام که همین را در خضر کنم که همین اکای محمد همیو یگان مقصد خوین دستگیری نکرده شده است اینه که آیامی در خودت نپدد میکنه آخی وقتی خیلی میگوشه در خودت نپدد میکنه همین را گفته شده من همین را میگم همین را در خضر کنیم که همین اکای محمد هوایی را طرفداری نکرده شده همین اکای محمد اشهایی که بلاگیری را سر کرده بحثی که خودش مقصد مندازی دراز بعد میشه ما یگان کسا ما میرسیم قبول رادنا جان 5 минути در پلین تلی 5 минут گفتگی هم با آخر رسید جنباس میکنیم رادنا جانو با میدوریم دفعه دیگه تلگرام دا ما گفت زنیم خطیانی ما تلگرام هم میمونم ادمینو کی هستم فایزی نمی جایم ای جا برو من در گروپ های میکنم ای جمع میکشم اینجا گفتی گپا پالیسکی و گپ میزنم خواهی جا بکش چی برا گروپ دایم فایزین هوی میکنه همین فایزین نگاه که وقتی که اگر اوجا این آوازی من ویدیو تر نشان میتم تو فلانی را خیلی همین خیلی گپ شید هم خیلی نشان میدادگی را پول برور بلاک قطی ممکن نیست در کانال من خیلی صاحب سوژات کردن فهمیدی بلاک قطی برور خوب گپ نیست ما در ویدیو اگه کسا کار ندارم ما صدقه میکنم را که نکنم محمد یگان کسی است یگان خونی پایین طرفداری کدگی نیست کدگی اما الله نگهبان باشه همه رفتیم گروپ رفتیم محمد یگان خطا خب برادرای یوتیوب دگی پناه که همتون به الله برادرای دستگیری کردگی توپ در نتیرو امروز مو داشتید دو بار توپ در نتیر شید سلامت باشی و دیگر در نتیرو هم سلامت باشین توپای و نوسیر و دیگر برادرایی که تماشا کردن سوال دادن خیتید کردن یا که دستگیری کردن همه شما تشکر که با ما بودین پناهتون به الله ما افیری یوتیوب کشتم خوب گپ زبر تلگرام دیگه سلامتی باشم سم شریف